O te o Folofa ma whaatalo whātu Samoa i lau whasau le vanga o le afiafi. Ia, i le whaawawai fo o le tautua whai pēa a lau BluTV a maisi o le tātou proklame o le Tautai ai. Ma le malo whaiva o le andiru Tautai ai ma le manuia. Tautai ai o whaiva alo fi a au. Ia, i le nei fo ia so a maisi o lau taa seunga. Ai nga sa e whita alo loa i masa ili malo ai. O folo whātu o siata ma whaatalo whātu. Le vaenga o le fiafi fa malulu atu ono le vave amatai o le tātou proklame le vaenga o le fiafi le afa o le fa ia e pe fo le tātou taimi masani o le lima po le afa o le lima le tele waso ono mo faiva ese fo ilo pepe le vaenga o le fiafi a beso le yaso ile to na le laina ia o le ta o le ono ile taimi sa mo tu so le lima le ile taimi amatou ia o te ronei le ai to fa wa wa to rubanga o le froso so tātou tu o pe amata mai le taiao vai le malolonga e o le ala to tau o fia i le tau le ono tu solitale o le lima i le manantu le tau ona o tua i le tau le lima wa kolosi le tātou wa whaasara launga meso le tau tua ia ina ia mawhai ona tu usa o atu foi ia ma whaasara lau le tūlanga o tau rumanga ia o palewhia ngai masio tātou tunu Samoa ai whatalo whantu o folo whantu ia te o e lewa e mafuta mai le neivanga o le afiafi ia mai lo waso ia mai le nei aso lulu kai vavere vai aso Ole mele wa yele umia kwali ngo kaloku ile sia so sa ai o ko loku fo ile sia sa ai o folo fatu ba fatalo fatu asiata o ile ni vanga fo o le afiafi o ma pa anga mai le tanto proklame o le BluTV o unanga le tauta ya e le afiafi ma le afiafi o folo fatu ma fatalo fatu iante o ile te mafuta mai ya to low pa io Samoa ya pe o yese tala pe le o fo yese fa matalanga ya ele to e suia ese yota ese poto se yota tūlanga papai io o tō mamalu suru pampa ia o umona sunu i whaala whale ia e le toi ia uwhaina se whaamitalanga o folo whantu le nei vaenga mai whio i o le tala le lei a mai se foi o Samoa i maua te tele se io o i manuroloto mai se foi o wa asina sina se i pa ia jenifu ma le lalo vao se o tātou utunu whaatalo ma o folo whantu le nei vaenga o le afiafi tūlanga o le tātou purkalame ele umi foi pe o faiatu ye mai aloe tale li mani usila tu so lono na Samoa tatu so ta ilo fa sala tu sa ole tu langa o tolu manga o le fono peita ile mai tau wai ile tai ona lela ese foi ile la walunga o tu langa o fela folo fo inga tu todo le pale mene mai si o sui fai pulo le Maota ia la tu foi fina ngalo ina o tu wai ele fionga le fof talai leva noa
ia e sauno ai pe i fu se fie sauno fa la tele o le vai ngala fo ye o to atu le tūlanga o le amatanga o le proklami ai le ikolosi e maua le tātou fa atala noanga a le sui o le tātou BluTV le fo ye stand by mai Samoa le tō whawa ai na Folasa. E ei nei vai ngā mali e sa o mai tau wina e aula via ke lo fo o le ua tō mai moa i fo i lungo o penga o whamatalanga me se fo i o le tūlina sa o mai o le forosu o le tunu. Ia inisi o fina ngalo na langa langa me se fo i o manatu o suia faipule o le mota. Amata mai le tūlanga fo i le leo le paenga lea sa o mai eisa fina ngalo o le sui fo i lea o paimonga. Niko, papali oi fo i lona sua fale alua i kapuro, Niko lie. Le sa ia whamalo i le toi taliwa to le uto no fuanga le fionga le minista o pisinisi mala manuia. Tasi leo malo awa o le fiafili nei. Ia o le tātou so ta inga masani ma le fionga e fau mui nā le tinu wein so i alo peitai. Ia ono o fuanga le pāle mene o le ala lea o le mawasi tātou so ta inga peitai. I toi fia vatu sa u motu ngā awhai le tūlanga lea. Me se le amatalia i o le prokalame. Le sa silingia e le whamalo ia e se fu ia mo paloa. Ai o porokiki a kama mākukua. Le sa ia whapea tu le saunoanga le tofa tapuru. Ia whamalo atu le toi taliu mai o le lato i le ea o le fionga na minsta. Peitai. Ia o le whape foi ai o le whaime o home isolations, quarantine. Home isolations matulanga whapea. Ia le mai tau atu o le na tau nu ea mai ana nafi. E whaingoa saunga o le whaiungor vai asu. Ia a le ua awai le fono le pale mene. Kono usua le tunu. O le whapupu ungo le kala, sa kaunga isolate. Ia, atustusa mai lo mana ia i tūlanga fu isa le 11 koe fu iaku ai sa tūli ia le fia vai asu le isolation, home isolation. Ai na tūla le fionga i le fofitala i le avanoa i le minista o. So i fu maloloina. E whaisa na tali. Wa o ye fito i tonu ia i le whaamani nongo le mata upu. E le o se mata upu e Tautai tali mai i fua ia le fionga ia o muina. Sa tali le minista. Ia, ua tausi le fia fo i mo loa le tūlanga fo i pato fala inga masani e le sui mai vaisingano numero 2. Valasi, ta fito tokamanga. E faisi umina tau tapui mai le tūlanga o le saunoanga ma le tali. Toi te ape i le ikiria le mai le whaingo le tali. La so fina ngalo. O le manino ia o la ua manino yulu ngalu. Na wha manusina fo i le fionga le tamaita i pale mia. Ia, tūlanga wa iai, mana tua fo i o le vahenga tonu alea. Le na poroka ila ualu i Samoa. Le vahenga tonu alea le ofisiringe tonu le pale mene. O le vai aso tonu lava fo i le nale na tu ue tau malanga tua i Samoa. O le vai aso tonu fo i le nale sa wha ngata i le vahenga le tau o le home isolations. O mana tua fo i o le vahenga na sa tupu e fai. O le tau nu watu. E ke alu i kua i lou ainga. Ai e te wha anofo e sea i lou ainga mo aso e fitu. Ai ei aso ngai ke di poki e fai lau siaki ma vahenga fa pena. Peitai. Na toe suia. I le press conference muli a le fionga tamaita i pale mia. Ai le tu va e se mai ma Samoa. Le sa toi suia mai ai na ua toi fo i Samoa i le level tasi. Au mai ai upu ia. E te alua tuloa e alu i tua. As long as ke te negative low test. I le malai vaalele le teimi te taunu ua tua. E ala kuloa e alu i tua. E alu i tua. Ma e pule ai oe ke sa onoko. Wa leo toi whaiala le tūlanga fo i le te alu i tua. E home isolation. A o le alu i kua. Pi sa onoko. Ma tali la sa tauna tali ai te tonu le mauta fono. Ia o tūlanga fa pena ui o lea. Sina o nei mata upu walanga. A le manino fo i le talinga. Ia e koe whaupopo e marisi whaau i la vea i rungo, lesi whaau i la vea i rungo, lesi whaau i la vea. Roinga na o le solo whaau i la vea. Wala tila fo i lea na toe a tu le whionga le fofita lai mwhapea atu. Ia leai, e ua manino. Ia wala vailo fo i ungi koe karangoa ingi si lea vaenga ai tātou wha ngā solo fufua. E pei o dai vaenga na. O lesi vaenga tāua ai tātou tele i o atu le malolonga o na mawolo le tātou fsota inga masamo. O le saunoanga le whionga le pole tō whaile ingoa matua. Ale vena ale. Lea sa
le wa tala no ai foi le to tele me se foi la walunga mai ia ile amatanga ole foro usu le tai ao na lela ai mai se lo na fina ngalo faalia e tu sai o nisi o tu la fono lea sa lu ngala lo ma pasia foi me se tu la fongo finga palota o fa fonga mai ya so to tu ina tu le sau no ngale le o to tonga na o si vaenga lava o le sau no nga ale do fai le ngoa ma tu ile tai ao na lela awa fu ila fa fo mo me se ni so tatou tu asira si na mani sa fa ngaruenga la tu tele i maua le vaenga le o si melo fa fo si tu ina lo fianga fo talai ona o se e mai lea ile tu la fono voi le na pasine ele tatou fenga malone o matu nei le lua fe lo fultas le mfai e na e to elu se malau fenga pati ilo manatua ia lau fianga e le faina pe afeo la etiket pe wa manga ke alu le siku a fa pe la wa e fia tu totas la mela ko alu fe lau fenga palo. Why do you have to go back to your constituency e ka kaunga alu ke independent pa o este me ke le fia lau fenga pati al tu la fono len pasine e ke le kompenga ko e ngai ko alu ai sisi mea lau fianga al fonga talai o te tautala lava male fai tete male ava tele o le tula fono len pasinei fato pe topea nei in o la umal pa inga lea in o wa o ese le fianga ya famuina wen fong ma mele japi len fai le tula fono le pasinei ya o la umal pa inga len tene. This is an discrimination moved by the former government. Kau ngave ese kula fongo lea. Na me la fianga foi foi lo paki pa o loa e ke va kwa le okil me e ngofoya. No can like the Americans say. Lo fianga fongo talai o manatua na sui foi pule fa laka ele fa ya. Tu watu pe taftafa malo. Wale fato fa. ya ole na fai ai o e lau fa te tau fai o e lau fa masinonga fai o e le fai unga o ole al tonu sau fa to fa la inga ile fa utanga ya le ngoa matua ai e mo se tato fa lau te lenga ma so ta inga ile to fa va ai na fu sai samo au lo ulava vai vainga anda ia i ole fai pule I speak his mind ia ma fa leo ia le tulanga lau tele o fina ngalo le tu malo ole me te tau ona ia e wal mele ia e sa lo ko ku ai api o ku finga fa bu fai pio le fa pui pui ele fia lo mai vai tu la ki fa ko ale va al pati le te awai ia e fanga ai punga ese wa ki punga ese lo e ke le punga e au ku ko kasi ai ku se ke punga e ko au ro ku malo e ko sa ilisi e ta tu malo longa foi mai mo tatu so te inga ma le to fa va ai na forsa. The reason why I love Talofa voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Ia toi fatalo vatu Samoa le toi taliu mai ai o le tantou malolonga me so le tantou proclame le fe mango le fiafi ia o le fo mo le tantou fe so tainga masani ia so te Tasi ma fiafi te Tasi presui o le tantou BluTV ma le Bluwave le tantou ofisa ma le onanga tutua mai Samoa le fetalinga ia Vaai na Folasa au le lei ile lei foi vanga o le fiafi ia o te folova mo fatalo vatu ila u to fa Vaai ese le la le leio tua i lau background e mai se foi o le pese siapo pese tau vala
Ia te lo le o tau fai loa mai ia i so tanga I tonga te lo a le o matua ia po na yalo foi ma fanau. Ai fa talo fa tu le vanga le fiafi. Ia Vaetolo fatu Asiata ia whaaftaite le lava mo le whane ne ia whaaftaite le lava Asiata ia Vaetolo fatu fo I le mai mo whaafonga le tātou tunu ia mai se foi opa anga whaafonga masani le tātou tautua nei ia le BluTV ia po le tātou Bluwave foi ia ua mawhai o na te maua staff so tainga ia mata tala no foi ia ilungo pe au mangalu ia ole ia ai ole o e a foi Ko e tā ua ia le tūlanga ia le siapolo I tua ia po le vala foi. Ia manai whala lai te wa ia tua le little background. Ia o se tūlanga foi le o se teimi whaingo fie pe le o se teimi wawe sa tāpena inai foi le fionga le lipule ia le background nei. Ia ona ia le tā ofi foi le fionga le lipule. Ia le fo ia sauni le taimi te tala ia tātou pōra. Ia le sau mai le whalolonga ia tau ia ia I mamalo asiasi mai. Ia le ala whai mai. Ia o leo la tūto tō. Ia pio le ala nā le te mawai mai tō le background. Ia o maa whala o le sa tu e whapena ona ave I le sua e pio na I le wala. Ia le wau mai nei e le fionga I le lipule. Whai mai si whaau le mua tā background. Ia ona tua mai le ilalo e ave I le tā sua. Ta I le sua. Ia pe afa pe na fio mai ma malo le fa tali nei ia ai tu te ia fio mai fo ia po lau le ngai mai fo lau to fa sia tai le masino o kuso ele te fa longo to le ta to fe lo ta lo sia ile ngali le tua ia fa ta lo fa tu malo le sa sia ta Io e fa te le Vaai pe o le ala le na le no tau fisili atu. Nei mo tau se fa pe ini do papalau fala na mo mai talo mua te do ta milo solo ai. Ya le nala mesili o le o ma o yunungal. Ia le ai o lo ye se va nga ta u e fa tanta ya. Ia wala o telefone meni o fa malam la manga I nei ona po ole o to fa ngani e tonga fa nga fala masia. Io a pe o tau si se ru fa le tau tu. Ia e tu langa foi ia I lo fa fisili ai le fa malanga tu ia te lo. O te tau musu le nei meo le tio e. O te lofa tau to fie tala noa I nei meo malanga. Pe a fai wo sao fai sa o lungo no for valele. Ia ma sa undi le tato filo. Ia yo le. Ia o mai le tato watu no. Ia ele ngata fo yo le va ia tu le. Kau a mata fo ia le. Fo no usu le tunu o le matua puluafi. Ia o nei fela fo inga fo ia mai se fo yo fina ngalo ma manatu. Ia ni so suia mai se foi le nei aso ia la foto ia mai le tatou tulangi ni mo tutupu tai Asiata ia ua tulanga na lo ia nei foi vai aso le ua o nga tonu nei vai aso fe o manga luenga la tunu ia wala lama fai fo ia po fa tili fo mo le nei foi ia nei foi masina la tu ia pe ona tātou savalia ia o na usi le fia ia te lo fo isa e mai mo fo I lungo tātou fa sara launga ia lo fa ngai nai pe ngo fa mtalanga I tulanga tonu manga le fon tanga le parliament ia os fon tanga fo ia sa mata mea lava fo I le si o fina ngalo ia mai se lava ia o le tāu o le fon tanga nei o le ua matai on fa talanoina ia pe fai fo le tipe te fo le fa talanoina o tātou talo tupe le ua mai ona folaina o lona fai tonga lona lua la le ua fa talanoina le taimina nei ia fe lafla fo e fo I suia I tu mano te tasi ia ai o le tūlanga pe ona sila fo I le atunu ese mai le fa tatianga le o le fe lafla fo inga fo I o manatu I le tūlanga o talo tupe ai ai maniso mata upuna toila ngai nisia suia fai pule ai o suia fai pule nei ia o pe fonia ona na ua fa fonga le atunu ia pe ila o se fa te tainga ia I stasio mata upu ia o le sa la ngai le fionga fo I le ingo matua ia tuloia pa ia o le afu o suafa mai se fole tu malo ia fale ata numero fa ia la fionga ia ale bena ale o le mata upu le sa la ngai le so e pe ona ia fo ia tatou li poti le so ia na ta ua ile fionga ia ale bena ale ina ua o fo fa solonga ia te ia tu langa o le fa talano ina la voltalo tu pe semana tu lona I tu malo ile mata upu le o le fainga palo tale ile tu la fono ni to ile tau sanga lua fe lu sfuma tasi ia mo silfia ia tu la fono teu ai le I fa ta apeina le fainga malo le utona ia tu nei le HRPP le tu la fono le o palota o fainga palota e mafai ona va ona no ti ai
se suia fai pule I se vaenga fa fai po se party le ma fai ona toe a nga I fo ile ia se fa te tainga ia ole a nga I fo ile fa tu to tasi me fa pena mana tu le il tu la folo na a fa pele wo e mana o te se mal party tu to tas ia ole a fa pena ona e te fo I la vai lu tu malo fa il parota ia na wa fa fonga la tu no le saunoanga ia malele fo ina malele le fionga ia aleven ale pule ngoma tua ia na te na le tu la fono ma le sa ia taua o te tau ona toi ave esele tu la fono le no ti ai mata fia la ia te tau ia a se suia fai pule e ma fai ona fai ila na fai unga pe anga e tu to tas pe a fai le o si le fia le fai pule ua ia se mea fo le ua le fia ila na vaenga fai ia ole ala mon matua si ia le sauno nga foi ia la fiong ia aleven ale ele ngata la ole bainga na ia le foi sa mai mo fa fonga la tunu ile mata upo fono mswa fa le tu la fono la TRA lua fa mal val le ma kwa ka pisa I foi sa mo la tunu ia ole foi te ena ele fionga le ngom tua ia le foi tu la fono e ui wa mana tua ole vang fa faile tu la mai ia ale venale ole vang fa faile sa la to faia tu la fono nei ia vang fa faile ta pipia tu la mai le fanga malo ai pe foringa mai ia ile saulanga foi ia le fionga ile ngom tua ia na te ena ia le vaenga ia pe ona I tu la fono na fanga palota ia male tu la fono fo ia pe ona uta ua tono stendo iluma ona tala no le vaenga le ai ole siata li poti lo fionga a lo to fa siata ole ua fa pena ona tau nu fo ia le tatou fa nga solo ia tatou talonga ia o talonga fo le mini games la fa tau nu ina nai sai pen ia mo le silafia ia o stasi le o talonga ia fa pena ona a matamea I fo ia le nei tausanga talu ona mai ale tolu tausanga ia le sa ia I vao la langi a mai se fo la langi o talonga ia le ala ia talonga no o wa ia tatou au ia esta le fia o lo fa no lo atu o lo le leita ma fainga ia ma le tulanga fo lo ia tatou talonga ia ma auta alo le olo awa ia tuai le nafa moi ia ai o le mai tau atu lai le tulanga lea lau fitalenga Asiata o le talonga le o le sisi o me mafa o la fata amata ia o lai na mana ia tau mafainga o le update la tamai ale ia le so o tatou update le po le tatou latest update le ile tulanga o tatou athletics ia o tatou athletics ia o tatou selau mita ia le ko le fai uma tatou tasi na ia tatou walo tatou tasi ia leo I division SSA selau mita le senior junior mo vang pena mo le intermediate ia ile semi finals o tatou talonga o le tennis ia o se update le tamai le o tau mai le so ia o le o saufanga ia tatou au ia singles and doubles ele tu pau te mai tai pena foi le tu pau li ia tatou quarter finals o talonga na tenisi e fa pena foi le talonga golf ia por ta polo ia o le talonga o le peona uta o le lifting ia ma le beach volleyball ia o le u amata ile so wa na filen amata ile te talonga o le sola pa to amata I talonga na ia o le na mai ia se fa talonga ta mai nei ia le mau atu ia o le manuia tamu whainga mua ia tātou au ia pe ona masi ia tuai ia ina I Saipan. Ia ona taunu mai fo ile isi vaenga I fono lava ia le palmene. Ia mana tō fo ia I tu malo ia ta ilua la tō sui, pe lau le tu malo ale pata I tu pa ilalo. Le lua ona sui, o le isi sui le vanga wha upawhai ale wha tu ile tu Samoa, o le isi sui. Le vanga wha upawhai le hitar pipi. He mana tuala o to inga sui fa pene e ono yai nei fete na inga fo le e se mana mana tu wale e tu la mai le sui le tar pipi le fu tu la mai le sui to no fanga malo o le sui la le sala nga na fi ia le tama tai fo I fai pule ia fanga sali sa po feng yai ia o le sa ia to langa mana mata upu fo le tatu malai va le mana tu ona just tasilo mata upu le utal no ina le fanga malo e tamo fai ta ofi ia le vaenga le ia o le tu langa fo le tatu malai va le na tie ai pi o le na to langa mai fo ile ele a fionga ia fanga sali ia lo na to lango ina ia o le to fa au pea ma le fai pea ia o le tatu malai va le sa fa tu ina ia ma fai fo I se malilinga fo ile na fai le na fo tau sanga le pa ingo tona ia au tu lai mai ia le vang fa fai le RPP ile foi le malo le la o to o mai nei fanga sali ia mai fa pe mai ia te Taupea ona fa tau nu ia le fausiaina le malai va le nei ia I o ile afio anga tia vea o stasio tu malo tasio nu lo tono le tu malo le o ale pata tu pa ilalo o pio no taua
ia o le la pe tau i mana fite na inga la ia ono le feeling mai ese la ia se fina ngalo mai I le si sui ale foi ale tu malole lo I HRPP ia ele tu saila ma tu langa o le ta o toai ia le fainga malo ia le lo ia le si sui la tu malo ia ai ta ilo ia a tonu fu ona imta upu va pene ia pe le o le tu langa le talano ai ia sui nei ni ma fai ona utasi ia fina ngalo ia ai a tonu lava ese fo ia fina ngalo ma ta upu fo lo tau ma fai sui ia to lua nei tu malo nei ia ta lua la tu sui ia au mai tonu le palemene ia lau to fasiata ia o le tulanga na ia tatou ni potila tamai o le nei yaso la so lulu nei o nga tonu nga le mu nei va yaso ia ai ala fotuia ia lau to fa si vanga na ia se vaenga ia tate fia tala no ai ia ile ta fatalo longa nei vaenga le fias ia yo malo fa tai tele lau to fa Vaai e tu sai o ta la to me se fo me o to tupu ta wa me se fo e mana ia la fo il to mita ia tu e ia nei vai ngo te fia fa siringia mo sina malamalo tele e me se le mita upule sa ta o mo ile sui fai pule o flata fa ia po le to file ngo ma tu ia ali vena ali e tu sai fo yo lana Folasa ina ua te tala le no mo so se sui fai pule ia e sa no ai mata upulo tele ya lo mai fo ile tulanga o le ilo no le tala o le tupe ilo na faitonga lo na lua o te lo la sona na fisa o fa soa fo ile tulanga lea ile finangalo fa alia fo o le fautanga ya tu ya awa fo ile tulanga fo o lo ya ia lona finangalo ma le me lo ta oto ya e mara tua fo o le to file ngo matua ya ali ele iai le paia inga lea na te nei le paia inga tonu a lea sa pasia ai ia fa tope wa upua nei ia upura fa fo walu lau tele na fa pasia fa tope le tu ainga ia pili nei mai o ia ai me se fo swing o le tu la fono fainga palota le mafai ai a fa pe walu so tanga o va tele wa vai atu wa leo nga tasi me sa to mali li mar paki wa kauko ia Ora mawhai leo na e toi whaase e tuanga e le suia se pati ai mawhai ona e toi me e te tūto atasi ai o le mana ia i o lana Folasa le sa ia whapea na ia whaonga ina upu fo ile le peo se masani o ngangana o so umai Amerika no can iyo le sa ia ta ua upu whapena ma ia saunoa it's a discrimination o le upu le no tau tulia atua it's a discrimination le whainga le tu inga melia. Lono winga a tau mai o se matua onga se matua le whetaui. E tau fia ai se meo se aiata tau o se tangata. Me se o lona fo i tu malo. O lea sausi la sila i Samoa i le tu langa fo i lele. Wakau langa ai ni manantua me se fo le totelo i la tau lango i le HRPP. O le fo sala toto foi tau tuai pe fa pe mai o le ali tulanga ai o le aso fina ngalo fa le tangata fa sala lau le vai sa mo malau mai tau e le o le nganga tonu le tau di mo o mia i to tonu le pale mene o ila tau e o mai sa o fina ngalo le tu malo ia ma mai le tulanga i le langona tonu e te tau o na fai ai o la toto tonga i le ami o tonu ma le alo ia fa fai puli moni lava Asiata ia o le upu lea lenta ua le tō whale ingoa mitu le discrimination. Ia moni tō whale upu lea se whaisinga maku ia ke le upu lea pe atala noa ina le upu nei i le tūlanga lawa o te tele ia stasi fui upu e matua ili kaka gere ia ila o meu tu lau war whaafonga le atunu. Awa tau lo le discrimination ia o se upu whole le whaasa moa tātua o le meo le whailonga tangata, whailonga lanu, e tei whaapena le whauinga ina. O lona winga i se whaingo fia ina i o le afoi o le saunuanga foi o le tō whaia ale ia e whailonga lanu le pe whailonga tangata le tūla fono po le move o le upulea sa whaungai no le move le ngai o inga ia lea sa toi whaatino e le whainga malo taruai le na tā ua na whaatino whaatope ia ai le whaapena o na ina mai ala la tau pae inga. Ia i le tūlanga lava ia lauto Asiata o le matango fio se va inga whaapena. Ia wa si le fo i le amatanga e leo iso uia manatu i le amatanga lava ua amatal fon tanga mua lava ale afo le tatou whainga malo.
lena na tala ai le o atu na tonu le HRPP te mina la le fail fa tau tonga le maku wa kele a foi I a fa matalanga na matua ina o tala no ina tasi miliona o mana to foi na ia ile tele o sui le fast na o mainga maku wa faia nga ile e ui o la tu la mai o le malo ai na matua fa ali o la to fila ngalo vo ile mo la to silingi ai le miliona le nei o fea tau tinonga o ina ya tangi ai ia le tūlanga o le o ia le tūlai mai fo o le whainga malo e le o tau mia fila ngalo se sui sui whaipule ia ono le whaapea o le lato vaenga le iai a pe o le o mai sao lava e a mai fina ngalo o lato I tū malo o se tilo atu fo ina mara sila le atu nu ui le taimile nei I le vaenga whai le tapipi mo na sui o le ua le o tau mia lava o lato fina ngalo ona o le vaenga whai o lato ngalo rue ma tau tu a wala mai lato tau tu al Parliament o Samoa o le ua whaali sao mai lava pe o na sau noa ia le fitalenga fo I le ngoa matua ia o lona lava le fina ngalo e le tau whai ai fina ngalo a to lona vaenga whai ia manisi o tangata e lango le HRPP o le fina ngalo leo ia o le fina ngalo fo I leo lona I tū malo ia le pe ona tau ia e matango fie I lo ia tali tonunga ma lo ia tilo la mai tau le taimina nei ia o se whainga lea ua matua atangi ai ia le tūlanga fo le ua tātou o mai loa I se me ta o le whainga malo ia ua manino mea uma fo le ua le toi tau mia ia le tūlanga o manatu whaalia maanga whaalia ia o le mea tonu le ua sa tātou manana oi le ua matau tātou tilo e peila tau fōringa mai nā lau whetalainga asiata e nei mai tau mai a o sa uia tau mai tau fo le e pe fōringa mai ua leva na fia matala I a fina ngalo o nisio I latou ai sa le mawhai ona a tonu pesa I se mea sa tau mi ai a le ala o mai le taimin nei ia le ua tala fina ngalo le ua tātou mo le mawina ma tātou mai tauina ia I le nei fo I whainga malo ma le nei pa inga ia ua iai le whainga malo le whaatu I le tu sa mo utas Malo whawtai a Vaai e tu sai o le finangalo malama o le mātou fo I lea mai tau atu e pei e fōringa mai o lea ua mātalatala e ile tala e whai ia I le tūlangi lea le mātou fo I pito nuu le tū malo o sili e ile tala e whai ai o sanono tia lau ulu o taimanu tawai po lau au taimanu tawai ai o pei o le ua matala ia senga ia tasi o le mea o le tōwhae le ingoa matua o se tangata e tutu sa o alo na whina ngalo e le se tangata fu I tau wha fefe I se manatu po se langono se isi o le isi vaenga ta ua e toe fia whaalau tele atu le tūlanga sa e ta ua o le vaenga lea I le update le tūlanga fo I le o le tau whai tau ese o sui whai pule mai le tū malo e tasi ai mai se lava pea ese pati manatua e tolu le ia tu malo le tu la I me le tu inga vaenga le o matamangi le tu pai lalo o ano ama fo ile ya ile le fionga ya porto fa fo I le mo al tu ya tua ia frutoia ia ai me se fo ia leota domata ia matatou le ala tau I sala fai ia ile minister fo yo onga me so le sunga de swafa ia li manu ai peila o le wea o me fata ita inga o le tūlanga tonu la le a te le mali le na langa ai manantu o la ufisili lava fo ile tele no ufisili ngi ai le pa le ni o le mele o le se furu paseni o le tūlanga le o fea tonu le fai puli o lo au maia le fato fala inga le nu ia tulo fo iso tanga manga fa walanga e au le tau ola au le fangota e tau te tele au le tangata ia au le la au e fo iso tanga na ia ila towo ia I sui o le HRPP ma sui o le fast au le fisili tu tasi le mafo fau lea la ua lua mai sui o fea kongu le sui le tau a maia mamalu o le itu malo mana ole sui tonu le sa palota matasi ia ile au afali tu malo le na manu malo le palota ia ai ona la o le tau faa atoanga o ni tū la fono na fai. Ma le tau faa atoanga o ngi pasenge ma ngi policy ma umanei mwaenga whapene. Lea la ua mauai ma lea vanoa e lua ai. Ai ua tupu wai la marku inga whawhika udi la lea. O le tamba fo ila lele. O le ese o le mea lea ua mawhau ia ile sui lea na malo mai le pālota lea tunu. Ia ese fo ila kua inga palo lea au vatu fo ia le sui. Ia ese le fuka saufanga mai ona o nisi o tūlanga whapena. Ia e tātou Samoa la so fina ngalo vanga lea Vaai.
moni lava ole stasi leo tūlanga fo ile lo mai Taupea fo ile whaalinga whinangalo le manu le atenu. E o lo sitting ia pele tūlanga o whea abe ia ile o ai se te tau o na mai tau fo. Ia o afo i tūmalone ia tau. Ia ape o lea ia uma o na sui le tūpao oli. Ia male sui le tūpao tamai tai. Ia ole fasili la na ia o telefo ole tele ole tali temi nei. Ia ole tangata lava ia au mai ale finangalo. Se me au tasi ai le tūmalo, se me au tasi o na sui nei pe a fai lua sui le tūmalo. O le sa palo taina. Ia ele whaapela o le a whai atu ia se tūlang vo le ono te tēnai te whinangalo o niso i la tau o le sa o mai tonu i le tūlanga le o se 4%. A o i la tau fo i le o le sa lo ia maima ai ona o le whaamalia ina lava i o le tūla fo le 4% le i niso i la tau nei tina fo i matama i tai. Ia o i fo i tilu e fo i le a lau whitalenga Asiata. I le tāua e fo i le o le whai o se mahali lienga fo i le mawhai o na te tala no ai ia mawhawha so ai sui whai pule nei e lua o le tū malo e tasi lava nei. O whea le me o le ali liwha i le while ngalo whea me o le au tasi ai o ai o le a wha leo ina mai ia e tūlanga o afoi, o tūlanga i mana na o iai le tūmalo, o mea moni lava. E i white na inga, e ona tūla i mai, a whapea nei las ta inga sau i a pai lea i le vaenga whaapawhai ale fast, ia au mai ia lona manatu, o mea ia fia whaalele, o mea ia tauna le o maali li ai le tūmalo, a sau ia la whaile i le lafo, le HRPP, whai mai ia e leo mana na o le tūmalo, ia i nā lai pe ono ia i los fite da inga, ai mana ia fo i tau, fo i le vaenga langa ai, fo i manatu. E pele ono ia i nā whainga, fo i le tō whāma le e whaatala no ai sui a whaipule, tusa pe ese ia fo, ia vaenga whailo tau tuai, ai tā ua tele le vaenga le, ina ia mawhai fo i ona manino, ia le tūmalo, po ai kongwa leo le a whaalogo iai, po ai leo le atalia lan tarusanga, ai leo le ale atalia lan tarusanga. Ia wa ole mena le sa mai tau atu nei. Ia e pei o le wa le lifa lava, ia le tūlanga lava, ia o le utala no, ia le malo. Ia i nisio ati na e tau ona whaatala noa matoe a spaisi fuafuanga. Ia o le fo ia ngai mai, ia le fo isui. Ia e tau mawhai atoe langa mai, e fōringa mai. Ia o le te ena, ia le whina ngalo. Ia aleisi sui lea ale la toi tūmalo. Ia pio sa uia nā tau tilo iai. Ile tūlanga fo i o le tupu i Samoa nei. Ia ma natu fo i le malu la tunu. Ia o lo whaalia ia i nei mata upu lau tau Asiata. Ia i oe moni le leilau whautanga Vaai. E si e lua mei o mai lo ma fau au e sauno fo i le tūlanga. Pe te whetala i le tūlanga lea i le whese a ioni mau ni whaipule se to olua e se pati. O le mea mua. E paule me whai e lesi o le whaalawe a vai lesi. Kusa e pawana o le mea. I la te tiro. La tale ta ua po ai le i tū malo. Ai o le a whalau tele le manatuia. Paule mea lesi e whai. Ngā o le vai ea ia a whamaile ia tangata le le malo. Ia e se fo i le kami mai. Lona rua. Ia mana ia lo fo ia e whapeo le vatu e lesi whamai o le finangalo le i tū malo. Ai vatu fo i lesi whamai o le finangalo le i tū malo. Mana e fo i le vai lua no le upu lea. Ave lesi le fina ngalo le tu. Ai ave lesi le fina ngalo le malo. Pi tau mana ia foile ia ona tu fantasia ila ia tu tono le palemene. Ia to o le tu malo. Ia malanga e se ona va tu foile fina ngalo e va tu lesi fo o le ku malo. Ia ai o mai foile si fa pe mai. O le fo fa mai le ku o le lo la po fe tonu le tu malo ma la tu fina ngalo. Ia ai u le. Va nga fa u te fia fasoa tuai me se fo eta paso fina ngalo me so tatou Samoa. E se la o mai tau atu i le tūla i mai o le fionga le fonfitalai. Ai mai se o le whaatautainga o le whanausu o le atiru. O le winga o lautala. O le mea tā ua i la o mai tau atu. O awa noa tutusa. E le o whaapito fo i manu i atasi. A whaasanga fo i ale i kua ngai e wa o le tele au tate whaatuta i tore tele o tala i lau manu ia mai lunga whapea mai. E ke lea inga fo i lele tua ia le whongawhitalai le mele whapea e whaiku au langa ia vaenga malanga pāki. Pala whapena. Ai au mai tau atu i whaiva e le tau selu fo i le sunga le papali. Fo o le whionga le whongawhitalai. A tu sa fo ia po langa paki a kula i mai fo ia taimi se ma lena tau vai fo ia na lela ele sui fo yo o fa le furu sui o salinga ia ai pe se fa wi la ve fo ile le sui o fa se la ma o le fanga ma fa le se la
ia pe o tau sau umia ia lena to kolosia kwale fonga vitalai to fa mana tu ia ile tu langa ton ia te au mana ia ele fa pe foi le amea e fa tata si fa kinga inga le vaenga o lai opposisi ia yo puala wali ia le mai tono palm ia e fa sau mai ma mili ia ila to lo la to vaenga ale te vai tu le tu o le fonga vitalai e ai a was a se fo ia le ku e la veve uma fo ia ko inga io e mana ia io nei fainga va ai fa tusa ile mauta usanga tele e fiu si au le ku anga ia kausu ngia vango pe korosi pisi mai ai ko kongu fa sa fa ila loa va ai moni lava ia o le tilo fo ina ma le tanga ai fo ile va vai fo ile ngaluenga le sunga fo papale ia po le afionga fo le fonga fitalai ia ona le lafo ia le fo sa moli mawina fo ia sa alu fela fo inga fo ilea ia manento fo i e matua tapu ona i tu la fono lava ia tu Maota le mfai ona e fa wila vea i le si fa wila vea e tau lava la ona e fa wila vea le tangata o le e la unga ia ona le lala ia ole sa ia stasio suia fai pule a le tu ngai fo na tama fai e fa wila vea nga i le si fa wila vea ia na pe o tele ani vanoa sa avatu ai ia le fa mtalanga fo le fiona fo fetalai ma tau fa malama ia e le fai lava le tula e mai pe ia o le ala mena ia sa tu ai lava le vanoa a o ina fo ita tilo ai le tulanga o le ile to fa la le fiona fo fetalai ia ele se tanga te fo ile fa pe ona ai la afisi ai ole ai ole a fa sa vali ma fa tata ia ole tulanga fo isa moli mawina to ile wa tangi ai le ngaluenga le fiunga fo ile fonga fetalai ia le sunga fo papali ia ilona ile mautino le ia o lo tuto tasi lava ia lana ia fatino no langa luenga ia mo le silfia ia e le use ile tulanga fo ile sa ia fo ile sona naf ia te no no la silfia la tunu ia le tulanga fo ile se mata upu ia le sa o mai la sona naf le mata upu fo ile ai le stasi fo su ia fai pule na avela na tangi fa sanga ngai le na fa manino mai le fiunga le fong fetalai ia ele o ia se vaenga maoti ia mamayo yo o mai ona sa ili na sa ilinga e ono o le mata upu le fe foi ile anga ile foi ile se committee se committee sui ia ele pe yo isi mata upu sa matua nga tu inga me fa pena wo so li ai tu langa lo ia ma le tu langa foi yo ambio tau loa tono po matula fona foi tu Maota ia le foi na matua manino ele fa pena na fa fonga tu na tu no o fa pe fa tu au mai le sa no nga foi le ala fiunga fo fonga telai na matua manino ia na o ila vai na fa pe mai ia o le foi ua iai le fa moe o la tu watu ia sa tusi ma se fautuanga tu sosia ile sui fai pule ia sui fai pule le anga ia fa sa o nga o lo atangi ai ele fa pe o te la o mautala ia sala tua ia o mai fa pe fa au i fast fa o i langa party ale o tatu manino o malava fa tino ino langa duenga le o le tuto tasi lava la fiunga le fonga fitalai e tu sai mal fa te le foi pe na eta o lo to fa siata alo fa vitai ia manatua longo fa tu la fo ile fa fo ba Samoa le fiafi ia inisio na ta update mai sio ta tu o Samoa fa vitai fo wala na le na ma wa tu o fa pe ai se sui fo le tau fa tau to lo vai tu o ko vai fa le tu le yo lo to fa le te pasi mai fa fo le mota fono ia ai ona o lo au ia tu ina ia fa mauti no ta update mai se fo ina ia mo na ia va no ma lau mo nei sui foi ia a tonu e alu le lope o ia te wa to su e tu o wa le to ia lungo le BluTV ia wa veo e se tasi o fa lungo matanga luenga tu ma ia sui fai pule ma minista ia ai fa mai ia fa tai mo ta fa talenanga ia me se foi o le tato ofisa i Samoa ia fai malu foi o fai va malefionga la uno fusia o vai tu tele lua vala ulia ia fai malu fai le vasa ai fa manuia le tu fa tai mo ta reporti a vai ia after tele lau to fa siata e mo le tu fo ia fa malo ia i le tatu pulenga me se tatu fingaruenga ia me se fo lau to fa siata ia e wo pole
o te manatu ia o le ar ka o pelunga I a le o te foi te lo te o mai fato atalia e se o koko Samoa lo ku ma tatou sui le la te malanga tina ia ka ko ke le fain for lang sa le tala res fai pule o la le fain for lang ia te tele Asiata ia alo fatele tu mruia le le fiafi lo to fami so le tatou o fisa fa sala lau e Samoa soifoia ia soifo ia toi taliu mai le tatou proklame pe mai ai tatou fa sala fa business. Hi, my name is Sawyer and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Ia, o le tātou prokalamele na pe ona ufai atu I le taimi ua whano. Le umi tūlanga mansani o le tātou prokalame o le Tautai ai. Ona I le tō nāma le lai nau ti loa le taimi le nei. Ia, asi tātou kolosi atu le amataina o le whono a wau fai tūla whono a Samoa I lona toe amatalia I le nei a fiafi talu mai o na usu I le tae ao na le la. Ai whai ua tuai ma le tātou prokalame o le Tautai ai le nei wanga o le fiafi toi Mosesi whapuponga le ua confirm mai le fionga le minister o leo ma fale pui le aso tai au ia le fionga ia fawalo le fau Harry Schuster a wase tātou fiso ta inga ma se fa tala noanga ia bodi de fiafi au ri tia le tua ia lau mai moanga share le tātou porkalame ia ai fusa ngana o le tautu pari la foi fonga vatele ia ale la fa au le tautu ma le undanga le tātou BluTV ia le tātou kolosi atu ia se ia fa sala lau ia ma e mai mo mai foi taurumanga fa au o le fono so le tātou tudu mai Samoa le ne fiafia Asiata fale marumle unanga lau BluTV soifua ma ia manuia. E tua mania e whato whala inga a wale wha soa te tau a wale ta mau a inga le aturu a maia a penano wha soa atu Nau fionga le whongwhitala I o le nganga le nā. Tātou ngā ruenga, nā tō tofi tātou e le tua. Tātou teo mai nei. Tātou te fōfua te tau ai le manuia so tātou atunu. O le nei vai tau. Tūlanga ese le tātou whainga malanga I le laulangi le nei. Leo pose si le fia. O tātou iai le vai tau o whaingata. O tātou iai le vai tau o tofutofonga ma whawhita auru. Lea o whengai tonu a mo le tātou tempu. O le vai tau e lu tau ai tātou. Lau o whionga le whawhita lai. O le fuafua te tau. O le ola fuafua te tau. Pa au tu e sa u. Le anga o le tamau a inga I le whaingo fie. O le tupe e le se mea maungo fie. O le fuafua te tau I se langona ma se manatu. E o a ia inga ma whanau. E o le lau telo le turu. E ofi ma tala whenga iai le langona lea. Le anga o le vai tau le nei o whaingata. O le tātou iai le vai tau nei lau whionga. Ua taunga tā le o langa. Taunga tā le soifuanga. Le lalo langi ua matua maua lunga le tau o mea umba. A ua maua lalo le tūlanga o tamau ainga. O pau maua lalo.
Le ia se atunu o sao mai ai. Yo ai atunu te tele. O lo fa pena ona maua. Ua pa le tamau ai. Ai a fua la i se o tātou atunu titi ma le whātaua. Ona le whātusalia lea. Ona te lele o le tātou Vaai le vā ma le ese senga. O tātou iai le vai taimi. Whai o wha mai. Whai o taua. Whai o le sitianga o le tamao o le tau o loa. I tia le suau ma le pensini. Ioi. O le whai ngofie. O se whamadalanga. O le o langa fuafua te tau. Le i o tātou ao mo tātou lima le palmene. O lo whaatali le aturu. O lo vai mai Samoa. Pape i o na tātou tai le aturu. Pape feo na tātou tausi Samoa mo na tangata. Le manuia ia i o tātou, i o tō ao mo tātou lima. Male tō lima, Talofa. Manuia, i ia le atua. O le nganga le nā le o fionga le whangotalai o le neitu malo. E iai au ala. E iai me tutia. O lawa i o i le lai tu o le tātou whainga malo. O a tō fia e le atua e tai le tātou atunu. O le tātou sa e whauteri. Vale tō lima fo le tātou whainga malanga. Le tua mania. Le ai le palasi nao le nai tu. E a fia uma tātou mo le Maota le nei. E tātou ngārua. Tātou mai nei e whaitu la fono. Sa ili fuafua te tau te mau ainga. Fuafuanga whai a wale ati nae o le tātou atunu. Tau e whionga le whongwhitalai. O le neitu malo, tasi alinu. Tasi alinu. Pei o na maua le saunoanga le whionga le minsta whatoanga wale tūlai mai o le whionga le. Pea ananu tasi whapena po. La ngona le anga whaftai. Whaftai le malo. Pai ngō fie le nei tu malo. E mo moa ana whai atu sa utala. Lau whionga le whongwhitalai tūlanga o lo iai le nei vai tau i whama. Ai whafonga mai lau whionga le minsta. Koi fua malo roina. Ua tātou iai tonu wā e le vai taimi sa tātou mo musu tātou te o mai ai pe sa tātou manatu e tātou te lewa vea o mai ai. Awane. Te o tātou wola whātasi ma le COVID. Sa tātou vai mai ai ina tau sanga po le alitai. Sa tātou tā pena. Sa tātou sa unti. Te o tātou o mai ai. E ui lava ina ua fia le tātou atunu. E le te tau o na ngata i. E le te tau o na tātou nofa. Tau au na tātou tā pena. Le lava e mai tau. Ia olo wha pera. E le anga i le ngā to viti. E furuiva. O le alo ia isi vai o to o furuiva. O le alo anga i mai. Tātou te lei loa fo i le taimi ma le tu aso. Le tua lalo le nei usunga fono ma le nei tu ma lola u whionga le whongwhitalai. Le whionga le whaafonga mai le whionga le minsta ma le malo. O whaape i o na tātou tā pena. O lea o tātou tā pena, o lea laba o tātou o la whaatasi ma le COVID. O isi whaamai. O isi whaamai i e whau mai. E tātou te arua i lava i le alunga leo lo iai. O le vaenga leo tātou lawe vea i e whaingofie. Le e maua e whaingofie le whaamai lea. E le iase mea e whaingofie. Lau e whionga.
O lea ua, se furu whaafe, se furu lima afe le au pesia. E leo mau tino fo i la umali liu. Ai whai mai le whamatalang. E wheo lolo le malosi o le whamai lea. O lona winga a fua isi whamai ma isi vaenga ia e muru mai. Ia ta ilo ia i se tā penanga tātou te ngā whati ai. A whati ai lu tātou atu. O le tātou atunu o le atunu e lima vai vai. E le lava tātou whalemai e le lava kulanga whapea walu tātou atunu. E le lava au fionga whongtalai ia latu le fionga le minsta. Le ia le o mai o ia pupuanga ma ia whalebela. Alo atau tātou mātala pea ma tā pena. Na wā, taimi whainga tā whapea. E tasi nei pāua i saunanga ma pina ngalo whaalia o nisi sui sufono. Tā ngā luenga le nei e matuanu me le tasi le Vaai. A leo matua a whaatia le nei Vaai tau. Toi fua maloloina. Yo. Vai ta watu. Ya fa tai o leo lo lama se leni ta pena ai. Fa ia fua. A le fa wa wina. Ma le toi fa popo ina fua fa ia wale puipuinga. Ia le nganga le na ta le no atu ai ma le nganga fa wale. Sa maua. Le matou tu malo le fa mai lu muanga. E au fia mai ai fale la tai o le fanga e o mai ile au wa le kaba al fale mai lulu o lo misi le na fai a tu le mai fanga fale mai au si fale mai e na wo fai atu lo fio la fa fonga mai ai ta alia pea tono ia ia le fuafuanga ma se taimi. Ia wā ngase. Utsa ma fuafuanga ma o kalame whātau oto le tātou malo. O mai i le minsta o aonga. Tau fionga le whongwhetalai. Tau fionga le minsta o aonga. Malo whaapitai. Whaapitai malo ngā rurui. Le aua tau to mai ui lama ina. Titi se vai ngā tupe nau to esi. Ia, tonu fo iolo. Lama tā pena la ufionga. Ia wale, wha ua wina o por kalame ma tūlanga o ngā le whanau. Ia, e maiseo. Ngā luenga e whenga iai. O leo te mai tau ma o manatua. Tā whape whaile si inga o tongi o whaonga. Ia, nau tua lalua. Le mole lo fio. Ia. O a fe tauna tupu ai le mea. O le tulanga i tupe a wata tau talonga. Ia lo te ba ia tu le ai ama se tupe o alu le yuni la kapi. O le ila lo ifo le tulanga o to soani atina o sosi o talonga. Ia. E ala tala le fe fai atu lo fionga fungtalai. Wala no fai atu. Ana tua ale mea lea. Ta foi mai nei a halo ma whanau o le tātou atunu. Ta o e tau ave ma ave fua le tātou atunu o wale lakapi. Au teito fitu. O manatu. Tūlanga alo ia. E ia le nei taime whaleo ele anganga whaafitai o le nei tumalo. Le anga o le kapiteni ai se alo ma se whanau. Pa leo le anga whaafitai. I le pūlenga o le au teito fitu. Sunga le whai aonga ma le malona langolango o le pūlenga. Ua mawalunga le tūlanga mo iai tātu au. Le tonu fo i le mamau atu. Le ale lewa le fiafi. Le tonu sa whaatali uma le tātu atunu uma. Tā po ia whaiva o tātou whanau. Whonga mai lau fionga i le. I le whai aonga ma le pūlenga.
Ia o tō mamana. Tō mamana, le tō tasi le vai o le tamarsanga. Tō o Amerika. Ia o le tatalo. Ia tu sai lau fionga le. Coach ma le pulenga. O le tātou wipu le ipu le na. Ia. Pai uiai tamarsanga ma vai o le wha. O le tātou fitu le laulang. Ia. Au mwhai au tō mai ma le ipu le na. Mai Amerika ma tātou. Mo si tia lau tō tō mwhainga. O nisi maenga lau fionga le whongtalai. E au na mo e whai sau whamatalanga le tūlanga. O le si tia o le tangata o le soifuanga. Pini sini. Tau tala noa le si whai. Whai ta vale. Ai ata lai. O matua le ai ama se tupe maua. Le pasi alu uma le tupe tongi ai le pensino le pasi le ta vale le tax. Yo le se me mau. O le manatu le tunu. Manatu le tunu. Le se polofite mau ia mea. Tango ta al so swang. Le o tanto lo nei le ase va enga le yo yai le sitianga. Ah, o le anganga le na o le nei sunga foto. O la fua te tau. Ia tātou ola le ngata o le o sa noa ma o mai le fina ngalo. Tātou ola whaatasi ma le COVID. Tā pena foi tātou te ola le tō ranga le ma le toi whanga le iai. Te ulawa ina le whaingofi. Ai le ma whai o le tātou toi alo ai. O a whaala ve lawe le whaafonga mai le tātou o tunu. Awa nei toi whainga tā ina ni whaala ve lawe. Ala la tinga ina o tātou. E o i tau mawha e o ulanga whaapera. Tau ona. Tu i lalo. A whai sa taola i le 5 se lau tā la le vai aso. Tau whai ola i le 3 se lau tā la. Ola fua te tau. Ola fua te tau. Lea ua mai tau mai. Ta maa ainga o le tātou atunu. O leo paura i titi lana. O lea lava e mai tau. O lea lava e tau mwhai. Ina ia solonga le lei ma solonga manuia. Le tātou atunu i mea uma. Mea ese whai. Mori le whaafitai lau whionga le minstau. Tupe. Ia wale. Ngā luenga whaita mali. Ngā luenga whita. Ngā muta ngā luenga. O mai lea i lau tumalo. Lau whionga le whonga talai e. La e whaafonga mai le whionga le minstau ngā luenga. O ma fo i ona o atu ma wheiroa i lona ofisa. Yo au te musu tele o te whaala vele so. Tā sa ua fo i sa ua matalanga i lau nua i launga. E ana whaaleo atu rumba. O iei le mātou awala ngā lue lea i siopitanu, iau tua whale. Ea, holo o tele a inga yuta, lau e whionga. Nanga la wa amata pe wa amata mai yuta le suanga. Ia aere o taitaina o mai tais. Ea talo atu male. Nganga whaaloalo i lau e whionga. Ia, sei, e alofagia le awala le alu yuta i le mātou pitonu lea. Tava lau whaasoa. Ia, steimi fo i amanoa. Nei tau sanga o leua tātou kana noa le tala utua le tupe. O lau e whionga i le minsta o siu manga. Nā fōua umon tātou wheroa. Ngalo o ta maa whai whiau. Awhitai a leo o atu le tusi o tali atu. A iei lesi maenga o le mātou pitonu. Ia, pea au na utala no atu mo mua te loa fōi nā ina. O le tau fusi le o lo ngā tonu o le mātou pitonu. A sila lau o whionga
ai al Maota i le taufusi lea a o ina sua mutua lea nga whaia uma nai ainga nai ai alo vaia uma o lato Maota eo wa ese nei aso ese la aso sa le whapea e ngoto uma i toa uma i le vai e sa uma yuta eo lea ngai pei omo i lalo eo lau e whionga la le wa whai atu lea wala tele a titari tonu e loe le a fia atu langa ia i taufusi lea kai atu a le pai al Maota au te talo atu lau e whionga al minsta e alofa mo se a o ina le anga le tau ia nau whai atu e le o se mea le lei o le pai o le wha mai o le manongi tulou e alofa e nei ainga o lo si o ai au tafa o le taufusi le nei e alofa mai e anga o a whapea alo tulava o na le i o male awala ala ngalawa saure ngā luenga o le whala nei o le tātua o le tere sifu e ase tonga fiti o le ase soani lau fiong e a wālea ngā luenga i fia whale nei o sau tu malo ea au te teritonu e fua fua li talo lau fiong o le whongwhitalai le wha soa le ta oto ai le malo fua fua pai fua li talo sanga o isi ame uma el mato vai e loa a fai atu le mato wala le yuta le mato pitunu e pe o talo atu le minsta o ngalwang ia ona fai lona e tu sai fa o winga le mato pai polena ia a le fa soa lava ia o le mea sili na matawa o la fua tsta ngalwenga ma e fai o wal tanto pitunu mo le tanto malo ia la bofionga le fongtarai e pe ona fe e umi foi se tura nei tu malo ma talo atu ia ma se manatu foi o wal talo tupe ele a me sa manatu pi fa leo ia langa lewa sa no pa ule la fionga e la bofionga le fongtarai i me tas ia ta auto mo sei stai ia le tulanga la tele tau mo fai atu ai se leo o le nei usunga fono mo le nei tu malo au le fa manuia le tua ia le tua le nei parliament ia le tua ile e tai le tunu to sea ia alu se taimi sau se aso o mai manuia ile anga le leo le tua fanua tatu tapoinga o fionga le su parliament ma le senga o sa fainga wala to o le luma ia minsta ia auto mamana l'auto ngā luenga e turi mtai ia i le vai le turu ia le fai atu auto wau tātou umarena a le lei tātou te le lei uma awana i whapita tasi l'auto sirisila ia sirisila walu tātou atunu o le langolong sua ma le tua lalo wa fionga i minsta lango ia fa manuia le tua lau tau senga foi ia a tau le lei foi ka peneta ia manuia foi le nei tu wa le fionga le tu tai ma su malu le nei vai nga fa fai ia fa manuia le tua i ta fai nga wale malu pa lulunga matanga luenga ma fa tonga le malo ia o lo to so fu la le o lo to malos o no sai te lo fe au mga luenga ia tau tua ai lo tatu tu la fionga le lo yesili ia fa manuia le tua manuia o faiva la fionga fa fatalai fa manuia le tua fa tu mo le tua la hutu awa le tai inga le fono usu le tu ia manuia foi le fionga le felo tusi male fela tus male malo lo fisa ia manuia le tapo inga fastouta a tu malo ia i fa fengainga uta ia malo tapo ai na u falta tu lo tu afia ia te lo na tal sia mai ia manuia
Pe ta po inga sa tuala fal fitum tawau. Ya ai mai se fo I kalisium fa fenga ngai ese. Ola so ma tu leo vi ele tua fa aftai. Ua whamalo whaftai, tau noa whaatamare, lau whionga sui malu, mai ana lofi numero lua. Ia, e tonu fōi tulanga, tau noanga ma tuleinga fōi, ia, mahalo a whaftai fautua. Ia, se fautua le lei fōi mo le anga i romo le. E ngata tato pale mene ma le, tau whinga fōi tato malo, ia, ao o fōi, i tato ainga manu, whafongfong mai, ia, whautuanga i o le watu, Maota Tautai o le tunu, ia walawa nei Vaetau, ai temi foi ua. Tato pangatia nei Vaetemi ono, me ua yele lo langi, ia malof, to wha, ei foi si sira mawa wale, ai lumo tato tunu. Ia, lawa none stasi sui, ma, no ho tato. Maota. Ia, lewa, mai te watu lewa. O man sale su manu mai la time sam tau ya le terminal su manu mo lo sa no after ila o fionga le pong fetalai mo le avanoa nei foi tu malo fa la time sam tau e fai foi se sawa wale lufi ina ole tamau a ingo le tunu e peona lumanei o parliament Manatua o mo watu le petu o le tai au o mo toi male malama o le atua o foto ai mai le pong sa o tato ia fo nei fiafi la roi fo le nei Maota ile malama o le moli e alu le tise o le moli e fai tangata ai o te whapai atu le paia mawalunga o Maota. Ne fio la o fionga ele, whongwhetalai. O le no foia foil no foa le fionga ele sui whongwhetalai. Tātou tāpua ia. Nana sa iringa tonga fiti mai o tino. Whapai atu le nai tu o Maota. O le no foia foil no foa le fionga ele pārimia. Tātou tāu sia foi. Tātou whai ngā malanga. A whiora o whionga re sui pārimia. A whiwhio i al paia maulunga min star kāpeneta. A whio tau a whionga i min star lango. Ia a whio foi whaururunga. A tā ngā ruenga ma whala poptonga malo. Lo vai madima ia i tātou malo. Su foi le whailautusi. Sui whailautusi ma le official fono. Ia o man nei tuar Maota. Ia ilo no foia foi no for tai o nei vaenga whao whai. A o lea e whio atu le whionga e sui tai. Ia ma whai pula nei tuar o ngai ar tātou malo. Mana tūra wa whionga whongwhitalai o lewa umau e tutore tā mute vau. O walo tātou vāta puia. Mano tātou tapa au siri le langi. I le mālama wa sola. I tau iena ia. Longo maaria e whaafonga le tātou tapa au le langi. Tau langa au sitia. Mai a whiona e whaatangisia le alofa o le atua. Ina ia awai whatasi mai tātou. A whanga solo tātou whontanga nei aso. Lawa whionga le whongwhetalai. Ano o mai lea ile. Tala whatau au tua tupe. Tau sanga whare tupe. Lua o lua tōru. E manato e peo na maria e lau sau noanga lau a whionga te whongwhetalai. Mana onga nei tu malo. Ma ea ona tu ina atu tau sanga o tea.
E foi lá manatu e. Le au matou le to e alo ina le o ngā sami lea. Wa le foi wa uma ona. Fai tusi. Ma mori atu ia fionga Minster. Ia. E tau muri ai. Ma tau longo ma wha manatu. Tau sanga nei tu malo. Tau fionga fong fetalai. Wa wha ulu talaina. Le tala le tupe nei tau sanga. Pape mai. Fo lau wha tasi e wha maite. E wha tupula ia o le tamau a inga. Ina ia mausa li o le manuia o Samoa. E mori atu le anganga whawhtei tele. I le fionga e le tamaitai Minster o tupe. A pia fo le whaululunga ma le whainga ruenga le ofisa o tupe. Ia e maise. Whaululunga ma le whainga ruenga. Ma tanga ruenga ma whalapo pitonga le malo. O e sa whita i tunga. I le tāpena ina. Ma le tau whaasoso ina. O le tātou tamau a inga uti ma. Whale au. O se wharupenga e ese le manaia. Ai pawasi mele dewa no tilo ile. Wharupenga o le tala le tupene. O e whaasino i ele ngā lue whaatasi. E whaasino le tātou pāre mene. E pe whaasino i. Tanga ruenga le malo. O whaasino le atunu atoa. Ia e maise lava. Ese mana ia pena o mai whapopo i mare atua i. Folau whaatasi mare atua. Ia wale foi na misi le atua ele. Tātou whi mo le tuto tasi na Semu Vaai atu nei. Folau le whātua tua. Au whesiri alea, e whātua tua iai. Manatu le nei tu malo. E tā ua le whaimo o tātou wawa ai le atua. Ai maisa nei Vaetau. O le Vaetau o le lo fia o tātou. I so se mala. O wha mai. A pe foi swinga o ngā tau. Ai maise o le whetau ai o le lalolangi. O no o mai le tamau a inga. Ma ua sau noanga tele o sui mamadu. Tua whaina ma pa ur tamau a inga. O si o tātou atunu. A o le tūlanga lea e tātou te tau. Wa whaina le tamau a inga o le atunu. Ona o le wha mai COVID se fuluiva. Ona o le taua o lo whai Ukraine. Ia ma le tele o isi tua inga o lo tua iai. A sila nei Maota ele. I le kalafi o le tamau a inga. A matau na pa u ma le tamau a inga ele. Lua o tasiva, lua o. Tātulai mai ai negative 2%. Pāwau mai le lua tasi. Tua pa u ma walaloa negative 7.4%. O le afoi ei le manatu le nei tau sanga whaare tupe o tau whae uiu. O le tūlanga foi le iai. Ua fua le malo e toi wha tupula ia le tamau a inga. I le nei tala wha tau le tupe. O fua e tesi male 1% e siti ai. Ma lo le loto tele. Awa a fua ma Vaai e tūlanga o iai a fianga nei Vaetau. O se toa e a whai e. Uma ifan nei tau sanga whaare tupe. Tātou te ausia le positive side. E ma lo whaftai.
O le tūlanga e manatu nei tū mālo e ese o na whainga tā o na ausia le manu lauti lea wa tū mai ar tātou whainga mālo. Mua mua. Ia tono o le ia se wa ai ar whainga mālo. O le asi tia tātou tupe mau i tūrisi. Pe a whaia a mata on tatala ke malanga inga le masina fōu o kuso. A ole mea o lea e whanua noa ai nei tu malo. Pe a wawa ai le fuafonga o tu mai tala o tupe. Pai titia le paketia le ofisa o tūrisi. E whawewhea ona tātou expectinga e si maulunga i lunga o le tamawa inga mai kurisi pe a tatala tātou ke malanga inga. Ai le aisa tātou ngā ruenga e whai na i whato sina mai turisi. E le ase se senga o le melea malmol tamari i voi lele manao i sana wā e o tala yasola. Ai le olanga anga makai voia kula fale su e maisa ava leri. Nau na nofo nofo. Olona winga e fiu nofo nofo fade. Ele ai ase ava e mau. E tai fape nala ta vava ai de tulanga le ai. E ona sa ele manatu. E te tau ona ave se tupe te le de turis. Ina ia fai fato sina. E tau nule miti tato malo. Ole tulanga foi lea e vava ai. I tala ole. News e mai ya tunu i fafo. Ole vai ason te nei sa whalau i loa ai ele. Ele e New Zealand. E si tia ai o pasese i se taimi e lo toi mao ele lusi full pasene. Ai o vaenga ia o lea sa a watu ere tu alalo nei vaenga. I le lafo i tausanga. I le lei o le vaai o sta tau lava vaale. I le ngata e fiso soani i le competition. Pa tau ngō fia pasese. A o spin-offs fo e mawhai o na manuia i si vaenga o le tamawa inga. O maua fo i le whalongo. Le si tia o le value o tala Amerika. Le fo mai o na release mai e le kovana o le wharitupe o Amerika. Le ono si tia o le value o tala Amerika. O lono winga. O le tide foi ona matua whaina lo tātou tamawa inga. A wao le ala i titi le value o tātou tala. O ngā nuenga sa fuafua e whatino. O le ale mawhai o na ausia. A wao le la i titi le value o tātou tupe whatino ai. Ia e maise lava le tau o soifuanga. O le tātou fsosani sidi al taimin nei. O tupe wha mea alofa mai fafo. Ana lese andoa tupe wha mea alofa mai fafo. O lo anga le lei ma alofa ai o tātou ainga. Ai leo whaingo fie foi. Le tūlanga o lo iai o tātou ainga i fafo nei vai tau. Tele nisi ua wha malo lo mga luenga. O nisi o na i tūla e whainga luenga ai. A ole a nganga whawhitai. Ole a susu e le whamalama. Ma tilo mai i Samoa. Ma lafo mai tupe. E soa soani i lo tātou tamawa ainga. A ole a fo e whaalongolongo atu. E tā fia mo steimi le tū mau. Ngā luenga whawai teimi le masina fau. O le tua lalo nei tu malo ia wha wau pea. O wau le taimi a tā ofi ai. E a wha ina i foi matupe ia wha momori mai fafu.
Vaai le se tūlanga le leo lo ia ta mau ainga ia tunu fo i fafu. O le tūlanga i le la fonga. O toa se mawai atu nei ono tātou whamana tuina le ono se furtau sanga. Tūto tasi o tātou mālo. O le mālo na sa ide o tautua a mani o mātou mātua. O le mālo tūto tasi tātou te le toi whālango lango ai. Isi mālo lalang. O le mālo tūto tasi tātou te whālango lango ia tātou ia i tātou lava. E osi tau langa ai tangata uma. A whai o lewa, tongi le la fonga le au mamalu o le mālo. O manatua ai le, fisiri le au so ia Yesu. E na o fisiri ngia, e na au tusi upu ma le au whāsaio. Le au so. E whaise la fonga ale lato Yesu. A fisiri atu a Yesu, a tari Yesu le fisiri. Ma Yesu, ao ai, e whai ia e tupo atu nuu le la fonga. O ai. Whai ni tangata ese, e whai ni ana whanau. A tari lau so, e whai tangata ese. O le whamanatu tā ua le nā, o tātou mālo tūtou tasi lea. Asa ide o tautua āma o tātou mātua. Tātou te osi taulanga uma. Ai maise le nei vai tau. Maise lawa le nei vai tau. O mai tau ina fo le tala le tupe. Le paua tupe maua le malo. O lo fuafua. E a o na abe se mai le traffic. Mai le matanga luenga leo leo lo iei nei. I le whala po tonga o le LTA. Au le tua lalo nei tu malo la o whionga fong fetalai. E wawa ai po fetaui le taimi e whai e nei swinga. Awa le whau te tau fia se tasi o mau o whainga malo. E taunga o fia atu pe a whai e le malo e provide le malo service nei. Nei lo le tu watu i tua. Awa o le isi la sanga e so ma le corporatize. O le privatize. O popolenga ia. Ai a whai. E ma whai e le whala po tonga. O na maua mai ai se dividend le leia le malo. E whawhitai. E a whai o le anganga lea wa. O le anganga lea sa una ia ai le teleo. O matanga luenga le malo. E a vea ma whala po tonga tu maoti. Ina ia ave ese le avenga mai tau au le malo. Ai ma whaia e la tō na sue la tō tupe. Ma maua se tupe whaasidi. E toi whaafoi mai le malo. E service ai le patu e le tātou tanoin. O le isi tūlanga o ngaonga e peona. Ma ua nisi o saunganga. O lo ari ai mai foi le wha mai o le monkeypox. Tusai ma tala mai le World Health Organization. E le lopo a unga nafa mai. E alu alu foi sau se outbreak. I ufo se pandemic. O le lockdown foi me o iei tātou. O nai wa inga mamao iai. Tiro iai. E langona. Painga tāu na ausia. E manu lauti wa whaatulai mai nei. O lea foi e maua e le mawhai o na ao le 2.8 miliona. O tupe sa tau na maua na malo. E tau sanga whae tupe o lo wha mai nei. Ia o papo lenga ia. O mai lea le mata upo le taunga taha o soi whanga. Pea na o whai atu mua. O le mafua ngā lea po le tadi le o le tu i tangata. O le COVID is fulu iwa ma le taua o lai whai Ukraine. A o le fesili al nei tu malo.
O le foi sa o fesile e tau sanga le utuana i atu. O le a se ngā luenga le malo o fai. Ina ia maua i se wha ma avenga e le mamalu o le atunu. Nana o wha pula pula atu. Ina ua a mata o na fotu ai mai le wha mai. Tasi iwa lua tasi. Sa wha tu sau noa e le malo i le nawa i tau. Le tiu te o nisi o loa. O ina lea sa maua e wha ma avenga ma pa ma walalo ai le inflation. Le taimin nei. E lea o se mea nda wa tau na whai le malo. A le mea e whanoa noa ele nei tu malo. Te a wawa ai le tala tupi. O lea wa wha ofi mai le isi la fonga fou. E ta ua o le sin tax. E a whasa moa o le la fonga o angasala. Ai whae lunga o mea ai po mea tau mawha. O le maasani o na o laile atunu i aso uma. A whae leo ngā whatia e tangata o na whaatau. Le pusa siu pipi, le pusa mamoe. A le la toi whapopo e ma le tax leo le angasala. O le mea moni e matua mawhatia le atunu. Lo fionga le. Malia e sui mamalu. Ia, nga ua. Tau ho na wha mamlama le malo e tulanga ia lau. Ia saunanga sui. Tumua le apa ma le whaaloalo o le vana nofo mamai tau e le se mea le leifo le seu lau. E a walu alu lava. Ia upea o tauntari. O le mea mua. O le upulena e saunoa i e whatuatua. O le upulena whatuatua. I le toi a vea i se si mea tasi al mea a vea lau whatuatua. Na o le tua. O le fatu le nā na fofoa o mai, le tala o le tupe, ma fofua ngā umane i al whainga malo. A whai ala sui mamalu i e torupe whani me o fatu atua i. Yolo nā nawhin ngalo. E whelanu lanu a ele, saunoa ngā le sui mena le no tula e tuenei. Langa le ua o le saunoa ngā e wha upu, e tula fono le o saune. Ele se tula fono o le ngā luenga le. Ale mta ngā luenga tupe maua. E le ufa upu. O le la fonga le angsala, la ufionga. E tauna whasa au puia. O le mea leo le tim, e le i whai e nei. Mau te mai wa umana whai le tim, na whai le taimi nā. Siri ane la le sui te tai, po la men whai ek. La fo le mafu anga na le na whai. Ai a vese le upulea langa e tu ngā le upulea. E le ai se tu la fono e whaia o se tu la fono se angsala. E le sa o le upu. O le ngangal nao te tula ia tula ufionga whangwhtalai, a ve e se rwhawi ngana le. Al mtanga luenga se taimi fo tula ia tula fionga. No, fionga whangwhtalai e me si whasa. Ia ia mtanga luenga, ai peo le ngangal na, la fo maia. O umatou taimi, umatou whainga whawai. La fo mai la i o le mea le se i tamu whai atu le, tamu whainga le whainga malo fau. A fo i tūlanga i le whematia i le lope tua mani a, a le tua na te lol me tupu tai au. Al whātua tua leia, whātua tua e tau i manu. Le ngangana le tula i atu. E lofa tere le sui, wa uma sui o lai tu e launga mai lava e se le mātangofi. Al launga al sui lea, ia, tere loa ia i po larfi na ngalo kapenet. Lolo minga umane, ali nofo inga le ase me whai e lo tu malo. Ia, olo ngang whalo. Ia, malo, maftai. Talai e, nanga le sa ka ua ule. E sa noa ngane, fionga le minsta. E le ai e oika ki whai meika. Ale alawa e sa unoa le sui e loro fina ngalo. E ai whaavasenga i fo ina wa o tole, anga e tuele sa unoanga. E o le upu le sa unoa e le sui. Lakta tia isi vanga o whatuatua, ma isi mau mewa pena. A o le sa o le sui. Le ho ki whai tau otua u le mai tonu la unga le minsta atu. Sin tax. S-I-N. Sin. O le angsala. Le mai tonu le leo te whaalo otu le sa unoa e le sui. O le sin. S-I-N. Angasala. No winga. E pei whoninga mai o mo tau mawha voi e iei le pia o le tapaa o tau mawhanga oa.
pere ngao, rono winga, a tau mawhare siusu pipi, wang sala. O le alo sala, la tau tale siusu pipi, la si lunga e. Tau le siusu pipi, o lau sala ngalo tau mawhare siusu pipi. Ya, leo mau. Ia mai si mea inga o. Leo mau atu. E pe tulanga na, e abe wa fa moe moe lau te vai atu iai. Ale fionga le mista o tupe. Mara fai ngā maro tupe ia lewa sitia. I la fonga, i tau mawha nei. E awe se i tau mawhai e tong fitia, e len si di. A mai ia le pisi ia wa. Ta tele tono ratunu. I tau mai e lalo ia le, fa mai ia. Ia pe ia le tulanga le lewa fionga a tini. Ele ilo ala ia le tini, ne masalo ai o me vole le safuele, toni e text le ala e silo fia le fionga sui pan mia. Ia ato stay mia. Sa no ai fa mamlama na mea. Aftai, ia atonu le ua. O le foi tau sa ili atu le launga le fionga le minsta o tupe. Ia le upule o ta ua sui mamalu. Ia atonu steimi ia o na fa mamlama le tulanga ma ia fa manino foi le langa le ua pewa. O kua fa longa foi le se tu inga la fonga fa peo se la fonga lang sala. Tau fionga fonga talai ma le rapso sangek. Na le ua fesiri po feo le tau sa ili launga le tu lau ono. Ia. Nea, i tongi. Morele, tatia mai le se va vai atu ai ma. Stay voi sa no le minsta pa mama matili tulanga le. E lau fiong, o le ala le lo tula iatu. E se ale sin, e se le ang sala. S-I-N sin. Anga sala asa anga ala a. Mena le fa iatu ai. A tātou tala nol fa peretani, tulau le pal mene. E leo se tātou ngangana. A tātou mai lo le lave o tātou ngangana. Ena mamafa lo le. O le mo le tangata ua tau angsa, le na welo. Tō lua ana tau te langi o le li whaola ono le aole anga sala. E pēr tūlanga na whao ngā mai pēr la tātou upule na watuai. E se teimin sa nola i al minsta tupe po la me ufa ingoi le la fonga whapea. Ai pēr le ngangana o tūla i atu. E se al sin e se le angsala. Ia, atono lewa maua. Atono stay foi ia sa nole minsta tupe fa mama le tulanga le mo le winga. Ia e o me sile o maua. Ia la fionga suba malu ia. To e tolu minuti o la sa noanga. Ia tele me o sa no e uma fona taliel malo. Tai pe fo la fonga o valele o ta fionga lu fa va te uma talil malo me o taua. Manatu foi na ia anga tonu pe sa noanga i tulanga e ono taua. Ia lewa matou tano atu. Ia pa o me sa nang to 12 minuti. After tele la o fionga le fong fetalai. O tele lo temi o mai mawo no le pa wila vea le fionga minsta. Ia ai apa wa le fa matalanga e fai atu I le vaenga le. O le atu nu la fa fonga mai. E le mala malama le to ina malo matua i tua. Ya tau atu le upu palangi le o le sin. Ya le ala na o le tau mwhai wha Samoa atu ai le. Le wha matalanga lea ma le wha aloalo. E wha fitai o lau mei ese ma le vaenga lea. O le ona tau whai atu le pau ma walalo. O le inflation na o angai atu le COVID-19 fuluiva. Te lele ngā luenga le whainga mālo sa tu lai mana taimi na whai. Na tu sao noa. La fonga o nisi o. O me ai tau mawha. Lea nā lai o na te lele wha maa awenga mo rea tunu. Le mea whanai tau na tiro e whainga mālo le taimi nei. O lo a lalanga mai lea tunu le tango tāu le sai whanga. Ia vai po le ase ngā luenga le tātou mālo. E tadi ai le. I le whawhita uli le a langa mai le mamalu le atunu. O le tūlanga i le tise. Si la fia ne Maota. O le tise, o le backbone. No fionga le whawhitalai. Ia, te tano mai le fionga mistase. Sai me sumar. No fionga mai tau atu lava maritoa sa unanga le fionga le rifai le Taupea o le tua ia lava o le tūlanga o le koviki ma
ia ma me whapena ua mafuai ona maulalo le tūlanga te mau ainga ia whapea fo le tau o soifuanga. Ia o le tua inga o te iloa e le sao le tua inga. O ngā olo a fia umai ia le lalangi atoa i tūlanga i o le whama. Ai me se lava la ia tūlanga leo tau oloa me whapena. Ia e afua mai lava i le taua lea ma ua si ai le tau o suau. Ia ma si ai ma tau oloa mai fafo. I le tūlanga lava ia o whela ua inga oloa i le atunu ma le atunu. Ia le foi lea pia ua waweno tūla i atu. Ia o le 12% o le inflation ngā lau whionga sui malu. Ia o le afa o le 1.5% o le inflation ngā mafua mai i le whela ua inga oloa ia i atunu o le ale i makakou. O le mea na ia ai o le kovike mafua ai pe o le mea ngai fifasa. Ai tu mai ia lau whatutuanga ia o le ala aka umwhai a kuai ia tātou malo i se tūlanga i se taimi o tala noa iai. I le tūlanga e tau su e se awala e tu i titi ai ia tau o tātou oloa ia o mai fafo tau o whela ua inga o tātou oloa. Ia e tau sosoani ai le pangati o tātou tunu. Ia o loo afia umalawa tunu o laulangi nei vai tau. I le mea lea na o leo tātou, mas whaalalo. Ia, masaro leua. Ma o hoi salonga le, min sta wha mamlama le tū le salonga sui malu. Ia e awa no wha mamlama atu le upulen tā ua, ina ne e wha. Ia, fo le nofo le mamlama fo tatu Maota, me se wha fonga me le tunu. Le anga le sala unga i le tamaitai min sta o tupi. O le wha Samoa, o le la unga tamaitai min sta. Ua fitu nai, masi tanga la fonga i lunga o loa, e ono a fia e soifua maloloina, o tangata anu i wha mai le pisi, pe o tino puta, mai suka, maisi, o wha Samoa na launga. O wha palangi, increases in sin taxes in support of the government's commitment to combating non-communicable diseases, NCDs. Ia, Vele au iau whatonui nai le na ese whamamonga upu lang sala. Ele ese upu ang sala o tonu o le launga tamaitai minsta. Ma o le whawinganga na o le tūlanga lea. Lau whionga whangtalai. Anga rengo vave ia tarinoanga le upu le sen. O le si winga le upu sen. O le go against the mea. Lela ia ile afo ile mela leo mepe o men saunua ia le taitai o le tuangai. O le against mei o me ainga oa me vapenga. O le si winga ngā le upusen mo le whalalo lava. Ia, tōng leo manino. Ina ia... Ia, o whavetala. Tua aki le inga si se le winga le upusen. Ana wo ese wha winga ngā la au le sin. Ana wo wala umai i le wha sa bo le sin ese fo. Ia. Ana wo koe kula i mai mista o... Ia ana wo ese le winga le sin. O leo wa whaiatu tala alufua. O le anga sala. Naki maramba lei lang sala. Lau whionga sui tatai. Olo. Lau whionga le whangwhitalai. A paua leo le mea ngā upasi ai. Mo le English. Ai sila le lei ai. O le si winga ngā le uposen. O le kike ea. I mea ia la ia le wasi e le tax. I mea i o pia makapaa. Ia. Se umalenga koe whaidas ka koa on wha mole mole whaftai. O leo mangingo. O leo mangingo tulanga lea. Tulai me lau whionga minsta tupe. Ia. Lau whionga le whonga whetalai ia. I whia whamanino pelma ai ngā leo na o leo mai tau atu o leo pewa whesiringia. Fo le upule sin tax. E le se whaupu ngā tātou mo le se whia le tātou parlimene. O le term leo lo whaonga i na WHO. I la whonga lava ia a ngai i te paa. Ia mai se fo ia tūlanga i tau mafutanga o lo a ngai i lunga. Te atu ai tino puta. Ia. O le wha amalamanga mai na wa whionga. Ia, whaftai, o le omanino o le tūlanga. Wetalai. Ia, pawasi alanga, o te alofa te le whionga ni sta tupe. O le sainga i le launga. Ia, o lau wha amalamanga mai. Le WHO, wao, ia le saingi launga. Ia, o lau wha amalamanga. O le la fonga pia. Na mele ka o pia tax.
Awhai o le kapaa. La me le ka tobacco tax. E mai pai gofi e. Sui te tai, i rā tau au fwoi na e whalong tā, sui te tai. E whai fwoi kako mea ke ua kua le aka tātou whamai. Tau long sa ia mai fwa. Langa le ai. Langa leu kako o le fia fipo. Ia tau whale tonu ma fau. Me lea. Ia wa o ai lunga me fwoi le yo. Kalu ai le wheni ia yo. O upu. Maltua ale. Kala listo ina nei mortan le. Le hotel to ina whalalo. Na whailo nā tali i. Toli. Au e te ai ngingi lala o alo uto. Ia o tasi le nā sin. Whautuanga le sui le na lau. Au ai ngingi. O manatu. I lala olo nauto. O manatu la whangata i le. Tau lea. Mai le toe. Ola umiele tatu teimi ia mafalo le teimi o le sui maru lo tau fa umelan salvang belea o fa ngataina fela flo inga tau pule ma fa tonu ina foi felo tusi ne tu eseina le fa punga le fa maunga fono lang sala lau fiong me ada kong mam la mai lang sala o fa ka usanga o a onga onga kuspaia o le sin la tau kong kuspaia lang sala ke de lo la plale sese de ka ole fiong al minska ya es el sin es lang ya o sin lang sala ma fa lo la o le sui foi le sa no ta onga la foi onga kuspaia ya e pio lau kau koso mai le ngavaenga e kau fai ia me a lau sa no manino le minsta tupe ana le ia le launga ia o le na mai pe kau ke o ai fea ia la vai ka to te o al me o ia le launga le minsta tupe me lea o fa ngata le tanonga o le mta upu ai fa mai le fa mai sa no ngata tasi lo minute no fe ngon su fa me lo sa no e lo fiong ai de kong fetalai mo le avanoa ke mana tu le a o le toe tadi atui pa manga i wa mai ala se le ata fai atu se fa matalanga de tulanga le ia le EPC terminei o le ata tia ia le ngaula ia terminei ia mo le maula tunu al mele o tau tau no atuai o le ave o le fa mamafa le atina ina o maru si anga fa fowina o le awa mo le mawina le terminei ma fuanga foi le ala ino tantale nga si ngone tise ai fa no vai atu le o ia se po fuanga tato fainga malo ina ia ti ai maru si anga fa fowina ina ia wene o tato fa lango ile sua u lo mai atu nui fafo awa o le fa fita u le tato fa lango i sua u lo mai fafo ele ma fa no tato controllinga e o lesina fa tuanga ia tu atu i taftafa le e fionga minsta marta to fainga malo fionga fong talai o se me fi fa ya tu la mai lo fionga minsta ya lo fionga fong talai e malu lo atu le sui malu fo e lavalo na si fia ile vaenga e tau no mai le fainga malo le nei wa o lo ta fia tu langa o le fainga o fatino ngol mele sa no ile sui e le tu langa o marsi anga fafowina ia o le ala ua wa ile pe al vai aso fo le wa to te tala atu ai ia tulanga na ele ngatala i mo o company ai u fa pena for e communities le ala ua i man me fa poponga e le tulanga la vai o communities pe fia fainga la to a tina e o malosi fafowina ia ma fa tau mai le PC o le o to nei le pepa le lu marka peneta mo pasiaina ia ona fa pena le ona fa tino vaenga le e ile setasio o company po le tau anga i mele sui o le company le si vaenga le tu ai le print market e te le atina ele ma e fuatu pe se lau 2 milion Amerika le lon fatino ina ai pau au lea o lo falangolango mai le guarantee and malo ma e a fai fu fa fonga mai ia company lea o tau fia ngi malo le vaenga na
o ngai multai ian malo I fautuanga lo fiso tupi. I me lava leo le guarantee o toinga atina I whapea ia mantua whalau fionga. A whainge ai umanga whaatino le atina I te leona. Angi mai lea whakai au whaale kong. Ngō wingai whawhai lunga tato malo le vaenga na ai lau fionga le sui malu. Ia po ai lava ngi kampangi o fia a ngai mai I lea tinai. Ia te tala lava noa pe a upasia ia le tato pepa lea il vasfau mal whalalo. Ia te role o manino lau fionga sui malu. Ia tulanga tonu leo sao no tono e le fionga minsta. I le polenga o lau fionga sui malu. Ia whao mai sao noanga langa o matatai. Aftai lau fionga le whangwhetalai. E sa le ase manatu e. O te hawhia vaenga lai. Nei te utulai mai le fionga minsta. Ia le awa tulai mai au te le ta ua se grid market ma tulang whapena. Ui lea. Ia o le au se ese. O bo mai le vaenga muli e wha umatuai se whamtalang. O le tutongi o tangata whainga aruenga. O le tārsanga nei tu malo. I le pālemia mar kāpeneta mar tātou whainga malo tūlai mai nei. Ia tautua nā mao tautongi o tangata whainga aruenga. E iei whasoani na mō mai whafo. Pātau le COVID. Ai e te taua na awe le whamua mua. Le tātou mua au rau whainga aruenga o lo ngafa ma puipuinga o COVID isfuru iwa. E langona ale o tia ma le vaai alofa I tangata nei. E le ngata o le lamatia o lo lato soifua yaso. Le lava se malolong. Le mafuta ma whanau ma taitolua ma inga. Mea le au te langolangoina. Te toi sila le malo. Nai maua mai fsosoani mai fafa. Ai whaatino ai ia nai taui ma tutongi o nai tangata whainga aruenga. O le isi mea laua fionga. O le maua o mea taimin nei e le maua ni tutongi o. O tātou whaipule tamai tai ia wa umon whatautō. E matuala ngona I ar whanoa noa. O le whanoa noa le I le sui o nei tu malo whala tai masamatau. Masani ano whalongo I saunoanga le Maota nei. Taupea foi laua fionga le whongwhetalai. O le parlemene, o le supreme power na, o le parlemene whawatu la whono. A o le mai taua nei I tumalo. O le whai au sia mea tatou o whamasino. Whai sia mea tatou o whamasino. A le manato nei tumalo. O I nei le Maota nei. E malama I le tula fono wa le Maota nei sa whai tula fono. E mele e avato se tua lalo e laua fionga le whongwhitalai. Ua mai aris teimel sui. E uia ina le amana ia le saine le ao le malo le amana ia le whaiunga le whongwhitalai ma le Maota nei. E le o mai teimi nei le tongia. O le whanoa noanga na. Le ua maua le nganga le sui maru. Ia, tatia o le foi whawhongwhonga atu kabineta. Ia tulanga lo ia kabineta mo la le tulanga. Ia, laua fionga whongwhitalai whawhitai. Ua. Tele nei mea e fio iai. Ia alianga wa uti taimi. Whawhitai. Tumu foi au le awa mar whaaloalo I laua fionga whongwhitalai. Alo, whawhitai. O se tua lalo muli au te le nofo I lalo. Wha umatuai. Laua fionga le sui pāmia mar kāpeneta mar whainga malo. Tātou iai taimi whaingta. Fua le tāri tea. Fua le tātou me whai. I le taimi nei mar tamau ainga o lo iai. E reo se taimi e whai eise fia I lo se si ma. Whai eise. O valo peino sa noanga le sui mamalu. Fia lau I loa. O le mele a. O umana sa noa le minsta. Lua minsta sa noa. E le o whatangas. Vaai fo kapineta ia tulanga. Ia ai manatu fo sa noanga ia. E le whapenale nganga o nofoa. Ia. Tu malua tato sa noanga wa pe o umana. Sa noa tato malo. Wa lewa sila iai.
Mele ia ua mai al taimur sui. Ia, whaftai teri lau whionga le whongwhitalai. Mō le awanoa sa tuina mai. Ia, matwhoi mai lui puenga. Whawhonga mai nai tua le Maota e mese o le sau whainga le kapeneta. Ia, pēo na watu sa mātou tala. E le tua i tua whautuanga. Whautuanga e manatu e so soani le tātou mālo. A whao ngā le lei. A le whao ngā ina foi. Ia toi whawhoi mai ai mātou whautuanga. Melea, e manu ia tēne lau a whionga ele, kong whetalai, e whapea whone nei pāna mene, toi fua mai a manuia. Alo, tau noa. Ia, whaftai, o tonu a leo a maamlam foi lo fina ngalo. Ia, mao le foi e lo wha mau mo uma mea ua e whautua mai ai, mai tau noa mai ai, ia, o steim foi o na tali foi leo tātou malo. Ia, i winga me umana sau noa iai. Ia, malo a sau noa. Ia, o se termine stasio tatu sui. Ia, lewa fo mansao pasal anga numero 5. Ia, lau fiong pesta. Lewa manole. Ia, mawalunga le nei a fiafi le alofa malanga le leo tatu mutai. Talofa tu lau fiong al fong fitalai. Ia, iwi lava na tatu le usfono fatasi ma le fiong al timaitai pale mia. Ia o talo nei suis fono, e la tu fono nei tu malo. Ia, tu fa moe moe tu luma le tua le. Le awa ia tu le fionga te mai tai pare mia i fontanga. Pa foi masui o sio tatu atunu. Ia, tono foi eise taimi. Ia, tau nuk mai manuia i o tatu ele. Ia, fa mai foi a tatu fontanga i lumanai. Mole at foi le pa malo mal faftai lo nei sus fono i l'alto ai nga capeneta. Le fiola o fionga ele. I palmia. Ja, capeneta fa pe foi a auto fionga mi stalong lango. Ja. O te whatalo whaas fo i tai o nei tū e ui lava na tātou le au whono whaatasi a manatu i o la lava e taputapua e mai a tātou fontanga. Na o whionga tu tai ia whapea fo i le maua lungo le nei Maota i la o te lenga o le tātou palemene. Ia whaatalo whaat fo i ia maua lunga i whaurulunga. Tā ngā luang Tasi si o tātou ngālo. Ia, ia fwoi lau whionga te maitai. Lo ia sili, ia malo soa tau. Ia, whawhi loa fwoi le, neitu ngālo le, pa ia maua lunga le, tā ngā luang o le whono. Ia, mese lua vāse lua. Lau whionga le whongwhitalai. Ia, e fua fo le la unga le tu malo taimi ya mes fo le tu langolo ye le sama ainga si tatu tunu mo mo le la fa fa le fionga le sama taimi sta mo le fo la fa fa le fa ngaluenga e fo imtanga uma sa lango ina ma tapena ina le talo tupe. E tonu alo nei sui e se ngā luenga whaingo fie. E meise nei vai taimi ua. Ia ngaisi o tātua tunu ma tūlanga pangatia le ngatai wha mai. Ia ale fwoi tatu whaango longo i taua ma whewai vai inga lo tūlai mai la tunu. Rono winga. Eo se tūlanga tātou te tau whesiringi ai, ia me tupu lea taimi, ma lea taimi. A lea nganga nā, mo lea tuai lea nganga, fia o lo nei sui, ma lea nganga whaafutai. Ia lea wā whatatia i rungo lau a whono talo tupe. O le whesiri a lea lau o whionga i whongwhitalai. I lau tau a inga ka peneta. Lea se au wala tātou te whaia. Tūlanga leo e te mau ainga.
E pe ano fai atu te mo sola. E leo tatu wa ai tu langa pangati o tu la mai lalangi. E vo sa no se tasi o sui. Leo wa asala mai le tala le Amerika. La si ne tala le stem va. Le vo fa sala mai le compagnie vale tele le New Zealand. Ana foi si tanga le los 4%. Le la si o mai tongio. Fa malanga i lalangi. Ati tiro fo le tau o loa lo fionga ile. Tu langa le wa ia le pau ma wa lalo le talo tu pende wa al me moni lava. Talo no saule pa le menel de. Fa wa le talo tu pe son pau ma wa lalo. Ia pe no fa ia tau tele fa tio le tu langa. O no tu langa. O me wa tu pu lalo langa. Yo. Fa io le afa ino si o tatu tu no fa mai. Ia ai fa pena fo i melo tupu fo i la tunu ai per si lava le tu la mai lo nei sui le hasi a wala e hauna tatu faia ina ia tau fa u la tite la lo tau soi fo to ma fo fa le tau fionga fo ftalai teleo le tatu ati na ia sa ta pena fo nei fa nga malo tafu fue fatino teimi nei e tai o lewa taufia a si sila lo fiona al fonta la ile afai no telo business telo na tu business lai titiana i company o le pamanuia nei time al telo mo nai company ia wa fa mo uma ia business de malo fa mo foi de malo ile au fai business ale la ni ngaru ngai sa i malo o wale malo le o le tu no malo fa business o winga le fai fo no mingoi le fa business ai pe yo i le fa mo le malo o le fa business o no te lo la fonga nei e mo mai tongi tan fainga luenga mele e va to al tu lalo il auto capeneta se to sila to sila i for telo atina ona e se le tau nei atina e na tu e a matal vai taimini nei la mo wale telo ngaluenga nei o tapangata yo o me moni la o la wale tonga tau le sui fuanga mare tulanga le ye ai a mo anga luenga pengo fia me o au no foi se tasio sui tulanga le o su tongi o nai tangata. E na stu lalo lava lango toi lau tau kapeneta. E de taun to si sila su tongi o tangata whainga runga tato malo. O me moni lava i toni mago lalo leilai. O le ngā whatia le tau mafa. Ia ono tūlanga lava wa ere tau o lo mai fafu. E se toi si sirane pelo le taimine tau on toi ai tau na si tongi o tangata whainga runga. Tau de taimine wale ngā whatia e tangata whainga runga tau o soi whanga. E le ngā tala i tau mafa. Ia o lofu nei me whau whale ma tūlanga o me whapena. Pero tūlanga na e watu aila o tau sangai e au tō whionga kapeneta e tō si sila i fulawa i lea tūlanga. Tau na Patino niso ati na e o tau na amata. E mau waile tele o ngā ruenga nei tangata. Wa me moni lava. O tele fo nei pisinisi o na laisene o tawari. Atutu. O mina la a umal tau sanga e na rutu lava. Io fisili la lea. Tonguinga. Na tu pearu. Ai o mau ni me tua iei o nai tau tangata. Si tira foi lau whionga le fonfutalai. E tu sale fatino ino me e roa. O fatino ino me o business. E ma le maninga fo le malo. E leila le malo e tele ai tuai. Amo business anai tanga. E tasi ale ai tuai.
Ia ni fo ia e tu fa mo e fa tu. A pera le ale. O te puni foi business na yo tanga. Ale va lo a pere sia, ala yo la le sia. Yo. Awa foi tele resources tele me tu ye malo. Ale nga yo le malo. Ele ngata. Malo ai e va vai lo na tunu. Ele na alba vai le profit. Ai va vai fo le soi fo la le ia ola le tanga tauma. Ela tulanga le na tele ana va to le mato tu ala lo tulanga le tatu valele. Yo lewa yo no ta o tulanga le o fa sa lau mai ne le la si luas full percent. Ia tongyo tanga fe malanga ira nga le soi le fionga jaja fo. A leo te fai atu. O lua ma le mistale o gadwa. O fai mai tato valete. Yo o me moni lava. E te le taungo fie. E a mai le tato va. Aru le mali le va le antu e mai. Ia mai se si va ai to te loa. Ai pau ale o lau stalo. A mai se tato valete. Yo mai se tato valete fua ye. Ya, maliele. Lau fionga le. So i malu se tu atu la no le fionga mistala nga lewa taua. Ya, le lava e mai tau le sang ronga sui le fo se nga fi fala ve lava. E pe le o sa i mai le sui. Oi la tu wa ye lu su pasene le la si e pensi. Oi la si e tu tongio. E malanga inga. E malia la o fionga sui sfono. E le tu ai ni vai vale. E utul pensini la mai o Ukraine ele tato pensin. Oi e fa fufu a me. It's out of our control. Totally out of our control. Ele ma faira na sa i mai ni le malo oe. O le asi te tongio pase se lua super sene. We cannot do anything about it. En fain tato fai. Le po le sa no me vale. Ia te termina sa no le minister vale le. Ile mafu anga na fai ele tonu e ta ofi vale. Te minto fa fonga le ye. A pe le sa no le sui pe sa i mai. Ele ai ma se me al malo fai. Au fiong fong fitalai. Pato au manina pasi le lua super sene pa ua le tau le vai ma le tisi. Pato au mana tufa tufatu le 5 miliona mo turisi tangata na a fia business. O le lo ngatu tonu le teimi nere se 10 miliona. O le fa aso se tangata. O a fia business la iti tonu le tatu atunu. Le miliona le tau nu i 5 le atunu. Te tolu vai aso. O la mel na pesta. O le fesoso ani na le atunu. Alanga lai mai tau e iai e fa lele. Ai e mai tau ele o fai se ngalu ngal malo. Te marili Yesui. Ye fai o tatou fofonga ma Vaai. Fai fo tatou fofonga ma falo. E per tu langa na langa lai mai tau mai le tunu fa pe o sa ola. O lai sing o ka vale ele feo. O lai feo ai taxi. La fo feo ai pasi. E pe fa pe na se so so ni atu. O le tau mfai atu le tatou fai ngā malo fau. Tō mai se ava no. O atasi ma le afa tausang. Se i fa solo atu. Ioe. Na mato mai te tonu tasi ma le 2 piriona. Dai Talofa. Le tau tu nei lalo. Tau fiofi ngā luenga te tele le tau na whaia. A mo tangata. Le fa solo atu. O upase se o tatou Vaai sa vai. Ya, nala a whailo ofisa. O el te telefono. E se si sila rai. O whela le si me te toe tangi sa iei. Nau awatu me, it's all in your hand. Pe cash, pe aita lafu. O le tupe wha atia e lo tu malo. Yo se atu e whamana tu atu na. Mo le whasawina lo taimi lau whionga sui mau. Se tula me lau whionga mistau ngaro. Le ngā paua si vaenga leo te whia whamana tu atu sui. Ia whamana tu fwoi lau whionga. O le awa le vanga soli e le sui a tu la fono tu mau le Maota. O le kusi mai fuolonga a au ia mako. A tua fo e sar kusi e le si le limo le si lesi. A le ae fai ama kusi mai. Ia koe kula lo limo. Le ae fai ma. A whamana tu atu. Te role. O whionga e whongwhitalai. Le sui mamalu. Ia o whea ngai e lau. Kia ngai o ia peska. Ia, o whia whasongi whamamalama le ka upu le ngasa unga e peska.
ia ai longa e fetau i pe fa ma fo me ola fina ngalo pestra ki ro e di ese be ola fa ma mai fua e la fo pe ia pesca ia no e fina ngalo o leva o malo taimi mele ia le va tu pe le so ni le sui malu na o lewa na le fa fonga le tunu fa pe ia o le sa no ngal minsta fa pe po aka ko be fai mele awol pole e basalo le o sa ngo fo miska fa ko anga ile me ole ua i selenga a kasinga so ngi mo ka ko do ko mau me ya ua fa polena la fionga su malu ya le lava nga i lumo tato malo left to atasi to sang ya tau no mai la fionga fa o mal sano ya la fionga fo talai e sau no lo minstale fa ya to la fionga e mon bol ngalu wole le fa fua e le fat a ese lo fa longo ye fa longo ye ana mai mau lava o le fionga le mista eilana polo keti le sa long mal polo keti le mista le la o la polo la ta tiel vale le me se wa nga te ho tipi me lo te mi lo fionga le fo tala ele to ina le matu no na sau el no mai a tau le fia file ma lo le sau no fo le fionga le mista ya tina tau o tele o le fa sala le to ina o tau ta le sui fa o la se me tau no fai tama o le se me fai yo pule mai lava tu no fa foi me yo tu lai mai pena hol fa au fa te ia lo Vaetolo TV sau polo kala mele fionga le mista o mata le polale wingo le mele tal no el mista au o le pi el mista le usau me le to ina le pata pesta mali ya lo lot la le pi le tal no el mista ya no fa no le polale wingo le tina era fa sile to e lo fionga le te fia malama ele polo keti le wa le ma u lo fa longo wa ya nga e mo mai le pua ai la pi le no fa longo atu no le mo wa si fa ma venga pa le uta to va Vaai le tonga tao e o suka o le masima la tina ele mana ele na mai le fionga le mista o foi le pi foi le mo ele hani wa e tau ala ya tau polkram ona e a foi o le wasi le la to si le tau tuto o me o tomafa o ya tasi le tina e tau te a fa le le mista le fa ngalo longa pi ai wa ngal talumua pe lo fionga mista e ta ua le mele na e sau no yo ali sau no fatino ya malie lo fionga su malu la ngalewa e sau no saole fionga mista e tele polo keti sa o tala no ina me ta fato ngalawa ia ai mau pena e fio atu le talumua tato no i samale u manu ma wai sa wir paelo o i sau sa pelo ma sau faila o sau so tipi o sau oso e me mana le na fatul tato o fai fatonga yo al melete sa no i fa pe no fa fu ele fati esta o so matua Maota nganga e mongo no mele mo moi pusa la fa faile le pi ele se mela no na tau ele tupu la o matua toi una ir por kalame o metau i le te sa no mai na tia ir no fo ingale no manei e me se sinto pole ia a leu te fa solo tu ngal venga tanga venga fatino tu langa na sa we e ta u tele tu langa langa le pi lango meride e fe ave ele pollinations of Folasa e fu la usi ai fu fa elele ai to no vai mal suo mali la le te ve mai e te vive tele te tele no le hani langa tele wani por fa mam la mangal na la o fionga le fon ftelai ele se mela na fa fua le yo le tupu e mo ngan fa lolo
Ia malo whaftai. Ia o le lau manino atu le polo keki e ta o le sui o le pi. Ia le hani pi la polo keki leo sa no manino le whinga le minsta. Ia au te pore o lo whatino lava. Ia malenga whalalfa o masauno. Ia lau whionga. Elan fia le minsta le melo le hani. Lana o ia resi le hani le ia nei. Ia o melola le tu langa le lana le fo sa no mel minsta le tupelo le miliona. Sa le manatu au te fia nga ia mana ia le wa mai talo tupe. Ia tau o le wa ta ua tu langa le. Ia na manatu le la wa ngai sa o tuelo o fionga le minsta o tinam ta mai ta. Langa le miliona tonu ale ala o fionga. Ia o te whaamalu o foi lau fionga, o le ngang fia ia tia ulo mo le wano wau ngā fo sa uno mai o minsta. Na wau le si tu malo ne ia tu le va le vanu le ata male oti. O le almela o nei tu malo al nei taimi, oi o le whaina le stala. Ia, po le me ea wa whaina nai tu a tati el nei tu. O le winga o lau whamatala na le whanongo longo lo tu malo. Le wa sa ia lo sui ia me fon to fa e lo fionga tau no waru Tasi o no pa mam lama tu langa e pita ia ole hong Tasi fo ile dia mo lo mel e se fo tu langa o ele to fa fo i Tasi fo sio no o sio tu malo ai uilia le nganga fa ftai ia tau lo fionga minsta le wa tali mai le o mo lo tusi la ta malanga i se vai mele ta tu malo a fai o loto fa fonga mai. Ia, la ngai o te loa tu te le tonu e au tala na watu. A one ngalo ia te oto. Tau noanga lava al minsta le no o tuai. Le na fa o watu. Ia leo lewa. Ta fol fina ngalo le fionga al minsta ta tonu. Le la mao atu la stonai. Ia wane umara ia fai mei fisili. Fisili aia no utale tuai. Ia le vola atua sa unua tuai le fionga al minsta. Le ranga fia ia te au lo fionga. Ia, o no lewa tau no foi minsta fa toanga tulanga le. Ia fa ftai ve lo to mantua. O me siri fa ftai lo fa leo atu. E fa pe ia nisio o fio anga lo tu malo a ele ese me alfa pule o fai. Ele o le ele o lo me lo tu malo. O tai o fai mo au le official minsta ia so. Ia le nganga fia ia le o tafal fi ngalo minsta la mamlanga i so vai. Ia lo fio ngai minsta ngaluenga. Ia. Ia ina ia tina e o nai ngaluenga fo iso tu malo. Talo nai ta oto mta ngaluenga. Tau sanga fo nei tu malo ko leva. I tau sanga na fai mai lava lo paya inga mua. O me o tangat. Ona le te leo la faina tau ia sio nu. Mai wana faina ile malu foi le kalesia aso ngatai. E o si ile malu ana ile vautele. Ona ba faina umole me sa tula ia ilungol sang. La ia tau le kopio le tal sanga. E foi ia tana tu inatu. Na foi vai tau ia pisa ave foi fa mo foi ele foi tu telefone nei tau sanga na mo ia fa pena lava ia tu langa lo ia ta fa nga malo e fa so mal tau nga lu nga le tu malo anan fa manatu to si le foi ele o fion e popo ile sio lu popo ia foi na inicio o awala fia fa le so tu malo popo ma lango masang ia pe ano fa ia o wala o umana atino ia awala ngale ia vai ro peina sa noanga sui mamal ia talo le o tato malolonga ia te mo tato malolonga ia na se to tali mai ia on fa wa le sa noanga to sutasi male afa minuti sui mal ia fa wa pe tato tali mo tato malolonga tati ese ngaluenga fono au molan malolonga